Lau polo kalama le nei o le Taulogologo. Whasala watu le ofisa tu tonu o le siufonga le tai au fou i le aitele o Long Beach, i le tu malo Los Angeles, i California Saute. Tātou te mua i saidia i le tua. Ina ia tātou maua e mea alofa le nganga fisosoani i lo tātou vai. Ina ia maalia la tātou whasoa. Ai maua tu maua i pēr vi inga o le tua o le asaunia e le sunga i le whawhengainga ia Pausa Thompson ia se tātou tālusanga ia ma se upua paupai. Ia, malo lava le soifu Manuia langi ma i le tātou polokalame nei a fiafi. Ia, ele i whaias tātou tatalo a matai le tātou polokalame. O le a u whaitaua ia nai upu mai le tuspaia mai le kenese luas fulu malvalu. Mta upu luas fulu malvalu. Ia, mai le foi upu mua e whaapau mai le foi upu e lima. Ia, whaafong mai e le awhiong pa ia o tātou tua. O na wala au atu ai lea o isa ako ia kopo. Wa na Manuia ia te ia, ma whai atu ia te ia, ua whape atu ia ia. Aua te whai awa i se whawhini o kanana. Tu ia i lunga, i nā luia i patana rama, i le ainga o le tamao lautina, o Petueli. Ma ia e whai awa ai i se a whawhini o la pana le tuangane o lautina. Manuia ia te oe le tua e ona le malosi umalava. Ia uluola oe ia te ia. Ia whaatua teleina oe e ia. Ma ia avea oe ma whaapotopotongo nuu. Ia na watu fo ia te oe le Manuia o Abraamu. Oe lava mau whanau whaatasi ma oe. Ina ia whai mautofi le nuu. Ua e au mauai. Na fo aina mai ai e le atua ia Abraamu. Ua wina atu ia kopo Isaku. O na alu atu ai lea o ia i patana rama.
ia la pana le atali o Petueli le suria le tuangane o Rebeka le tina o Iakopo ma Esau whamanuia le tua tātou whalonglongo i lana whiongpa ia tu mau ia te ia vi inga se o le whaavau o le whatonunga o le tama ia Isaako ia Iakopo ua whaavai le whamanuianga ua ia whamanuia atu ia te ia mawhai atu e awane ia lo nofo se fine fai se fine kanana e fai mauna ava te tau fifo e tala whengai mal tātou ta upul ne iafi sa fo istaimi ona whala wai telela i le sunga i le whawhengainga ia Tanuvasa ia tātou ta upu e se male mal ta ua fo i o lea tusia matalia i fo i tātou polokalame ia lea se o tātou Samoa o tātou masani me pito siliona whawhiawhia le loto o le tama po le tini a Samoa pe a mai se whamanuianga o le tama po le tina o mātua ia e sa wai ma le whatonunga ma se whautuanga o le tama ina ia awane i nofo i se fine ese ai e nofo lava i se tasio o le nuu o la toa mai Israelu le nuu filfilia e ia ile fe au tau e tu atu i le whautuanga o le tama ia kopo ina ia whaise se fino Israelu ia e whai mauna ava ia aia ia tutu mamao ma le fine kanana o fia wha mawha ina le nei taimi i le amatali o le tātou polokalame ia le wha manuia o le tama ia i le langona ma ia te au ia ma tau umafo ini i le tātou talitonunga e tātou una mia pea le i le wha manuia mai o tātou mātua ia mese a tātou vava ai le tu wha le nganga ia wha manuia mai le atua ia tātou o tātou tau mwhai uma wha manuia mai le atua i tulanga fo o mea lo tātou whengai nei o nā sawana ua sila fia fo i le tōtele le whai ngofia le o langa te le loo i ma whaafitau li ese o lo whengai ei pēr ma tātou a pe lava o le o nā au mai se wha manatu i le nei tae e se mal tāua ma le mana amia mo mia pēr tātou le wha manuia mai o tātou mātua wha penal tātou wa ai le tātou tamai le langi na le a le mai se wha manuianga o le atua le a tātou tau mwhainga e umal manuia e u lei me leo le o le wha manatu tāua le nei aso ia tātou tau mwhai pēr i le nei o langa ai ia tātou o anga i luma masa vali ma le mautino wa whamanuia le atua tātou mai e fo ia le atua ia whamanuianga ese i tonu o tātou wawhianga i a inga me kālesia ia mise a tātou i le nei vaitau o tātou whianga i pēr ma le ma tau iwi pēr ma le whamai sawa e pēr na whianga i le larolangi atoa ia tātou mawhau ma whamua mua lava le atua le lava se wha le tonu pe tātou te whengai ma lui te tele ia le wa umao na whamanuia mai le atua ia tātou e tu atu lai le tangata tu atu le tangata le whaatino le alofo le atua ia ma le anga le leo le atua o lo whaali mai pea i le aso ma le aso o se whamalo si au ia po se apo ia tu fo i le nei tu lao le aso mo tātou ai se i o whaia tātou talo ia ono totu uatula ia le sunga whiangainga ia me se fo i le whaatono nei polokalame se o tātou talo matolangona le anganga o le whaaftai le nei tu la le atua awa e mātou te taltonu ana le se anoa lau fio e mātou te le mawal manuia
Mātou te le maua ia le tele o le tamau ainga e le ngata i le wha le tino. Au le tu wha le nganga lo e wha mea lofa mai le aso ma le aso. Mātou wha aftai lau fiu. Nisi ua mae a whaiva ese sa whiangai ai. Nisi foi o lau atu nu. I so se tafa le nei ke lope o nofo mau ai. Whiangai e mal tau singa o ainga. O mātua ma whanau. Anu mātou te tālo le nei aso. Ia tautou loaina e lo nganga o mātou tangata. Ina ia mātou fōlau le nei afiafi. Whatasi malau fio. Au mai ana. Au mai ani au whamanuianga le nei afiafi. E peo e whamanatu mai. Ia i le tala ia isa ako ma ia kopo. Ina ia mātou fōlau ma mātou loa ma le mautinua. Ele ono mātou le atua au lau fio lava. O lo mātou manuia ai le nei tanu. Whamanino le atua mta upo la a mātou talanoina. Wha tumtumu e lau fio le whaangau ia le ngau o mātou tangata. I o mātou loto mo mātou nganga. Ia au ane i vi ia le tangata le atua. E le whaasoa le nei afiafi. Ai a maua i pea sau vi inga. O le mātou talo le atua. Manuia le nei maftanga mai mese fo yo Samoa atoa o lo mai mua mai. Ia o mata upu fo yo la matou talanoina ia ma matou whaasoa ai. Le tua e matou te wha moe lava i lau fio. He te wha manino ma wha lau ai tele. Ia la matou tau mwhainga. Talo lea e ala atu ia Yesu Keriso. Lo matou wali i malwhaon. Amen. Abatu le ngang whaftai lau sunga le whawhengainga. Tu atu lima o le whatalofa, ma le whawheiloa pa ia ma le malu. O le tātou watunu, wina nei tu la, ia meise le nei whamoe ala le polo kalami o le taulogologo e pe iona masani ai. Amata mai lava i mawalulunga se i o i mawaiti. Au whainga aluenga le tua, ia ma le malu o Samoa mwhai o na a wai whatasi le nei whamoe. Ma tau te whaturu watu ro tau pa ia matu watu le lima o le whawhei loai. Te talo foi, ia mai pēa le tua, lona anganga, ma le whamanuianga, ina i mawhai ai o ni tātou whasoa, ina ia maalie, e le whawhonga la tātou atua, ia maise o tātou uma upu tātou te whaonga ina. Ia e mamoli ai o tātou manatu. Tātou te iloa ma le mautinoa, e le atotoa se tasi o tātou, wana o le tua, me lea tātou te talo ma le whamoe o le awai whatasi, le nganga musu o le tua mo i tātou. O la tāle pese foi mai, i ona mataloa leo le tātou polo kalame, o ni manatu a winga le tusi, a misi foi mea lo tupu le tātou watunu nei, ia se i o tu lava foi lo tātou watunu o Samoa, ia i se awa onga o la amwhai o ni tātou maua e ala i la tātou whasoa. O le atu watu le sunga i le whatonu, sunga i le awao, i atu i le epa mo si tātou pese. Our Samoa, the greatest place of all. She is green and blue, lush with beauty, and hearts as pure as gold. Touch someone with tears of joy. Touch someone with smiles of love. Oh, what happy feelings from such happy people. We are Samoa, people from the sun. We are Samoa, and our heritage lives on.
tau tuai mo oe. O sa sae masisifo e tasi, o le vinga lea i le langi. Ai ngā manu tai tasi, tu mai lo ao, ta pepe se fatasi. Ia, o le pesele na e vetua le nganga o le tofi malie, whawhile muai le whinangalo, o tātou loto, ia la matale, le amataina le talano inga, o le tātou mataupu. Whiwhili wapitoa le mataupu lea, e le atali o Isaako Iakopo. Ona o lea no nofo I lau ele ele o ua folfoleina e whamanuia ai le tua amatamai lava ia Abrahamo. O lea ua tulilo na tali e anu la inga o londa tina. Le voina vai tau fai upo ia e lima am tau polusi fulwal fai mua tau le fai upo e lima. O lo whamanino le ia tūlanga o le ngafa le fisota inga le lau ele ele. La wele panorama ia atu ai le ngana e peru mai le upu ia o le fanua o arama o ina sa yeto ino petuel ia o la fanau le o na fine ia Rebecca ia o lona tali le o tuliatu ia ile ia Isaako sa ilia ia o tuliatu Isaako lona tali o Iakopo sa ilia ia sa ne tolua ele ngata ilea tatou tufisili po lea lava le mea ua tuli mamau ai ua alu lava i le aiga o lona tinā sua e son tolua o le talitonuga o le ausu'usue e ana tamamai o le fegaiga tuai o le manatu lea fa'afaife'au manatu lea fa'aositaulaga o le manatu e tatau ona puipuia le gafa o latou ia ina ua o le tafeaga i Papelonia ia ma se foi le tafeaga momoa i Asuria
Nei loa mai nā ta whanga suia le whale tonu o le usungafa I tangata ese. Le rau a mai te tala lea. O lo pui puia le iai I le ngafa. Ia awa nei te tala te le tua. Ia, tei whape fo ia tūlanga o tātou atunua ana mua. E o lawa ia tūla whale o ainga te tele saidi mai le te olua o se tamari o lea I tū mālo o lea nuhu o lea motu o le whamoe moe ia iai fiso ta inga I le vā o a inga te tele e whapea voi la le amtanga o le tala al kenese ina wo mai a peramo o fifilia le tua o le wharangi ngare o le tua le o ia mose o le tua o mātou tamā Abrahamo, Isaako, Iakopo. A tuli pea tala o ke se wha ingo tingese, o nāla wai ina mai Iosefa. Marana whanau e taurua, al tātou hamta upu le taimi nei. Ia, o le whātā waina o mō ngawha so tai o ainga. Ia ma tātou mawhauwhau o iona po, e le tasi sto lua o stangata. Manino le tana lea. Tau ruat whanau ala pana ia o lea ma rasela whātasi ai mala aua una whawhine. O I nāna whau mai ai le ngawha atoa Israel. Whawhine. Whau mai ai le ngawha. Ia e peo na sirifia. Sa tanovo I stemi o mawai tūlanga o le teine. E le ison tofi. A suesua atili tūlanga tūmanga I whanua. O la wele ele o na mai tu spaia me se I tal tonunga o le teine ai e fa moe o nga wenga na alon tuanga ne fai e maua mai ele no tofi tuanga e va va la te terme sa boa pe vol te tonunga sa boa o teine o fenga o tamala tonwe e fa lango e le manuia o le leo ina mal pui ina o le fenga po teine o ainga ele mua mai luma sona tūlanga I tauwhinga o la welele a lo ta oto ai tu ina pea vai taua tiri tū ma tal tonunga whai utaia na whawai aile tu singa o nei tala pea an vai atu tal tonunga la wata mai ta sinei tala tusi Papelonia Fata ua ai le puipuia o le ngawha I aua le toi whasala lawina. Le wai lea e toi fōi mai ina wā el tawhianga. Ua matua mo musu wa e o ai I o lau tatau songa le au Samaria wa le mwhai. Ea o le atunu nei o lau tatou iai. O le atunu o tangata whai mai. Ua mawhaitala noa I lea tūlanga. Se taimi o mawai e se senga o le o winga upo e lua sa moa o le tuu ma le tofi. E whapena foi le tungu nei. E muri tau no mai ke usiano mai Europa, mai Britania. Wa leva na ia tangata nu o le neila wele ele. Matama le tu sa se tau mai le tu sifo. Fama mlama foi e sunga whawhenga inga ia pausa e tūlanga le tarafa so pito ma le Manifest Destiny, o lona winga. O le whamoe moe ale te tonunga o tangata papae no mai. O le whinangaro le tua, ia amata mai ale tunu mai le tu sa e tau le tu sifo. Ia o isi I vaenga le tunu whatau, I tupe o isi pe o Washington e Oregon, ia sa whailunga o le vaa whero aloi. O isi vaenga, ia, pe o Florida, Louisiana Purchase, Alaska, o lawele ele na whatau, I tupe. O isi lawele ia na sue I taua pe o Texas se o mai lava ia tātou California wa osa mai Texas ia na osa mai le New Mexico sau I Arizona ia sau lo I California o mea umai ia na whai eri taua ina le Alamo se o mai le Mexican War le tau le taua Mexico ia se I tusi tuaui ia ma whanta auto I loa isi upu na I ule I le taua al tātou atu no si voa e al mele I lau sunga leu soa wauna sei e sau noa la I tūlanga lea o lo toira langa mai nei e le tātou atu no ma wa pasia wa e Washington
ia whaawau pēr polo kalama le ana amata mai o pama o taka. Ona o tangata na malanga mai a meisa whanau. Ona o le talitonunga vo i o le ano fo inga a le democracy lalo o pama. Ia maua ava noa whanau. Ua te ro la tau e le whapea na iaise se whai unga o le au mai. Pe na o mai vo i nei soifua i nei. Pe o tūlanga ia. E abatuai. Ia po le asau sofi na ngalo. I le toe talia ina ma le toe amaia i luma ina ia maua fo ia i la tau oro i lalo le polo kalami. Le manuia ma le sautonga. Ia no nofo ai i tu sawala tu la fono. Ia, aftai lava mo le whaasili la sunga le whengainga. Ia, tau fi o le toe talia le lei o le whai unga le i le polo kalame le o le taka. Ia o se me le lei. O se me le lei mo la tau le wana na ola ma tupua ai i nei Amerika. Ia a tele au na tala noa ia le name ta upu e tala noa ai tele ana whasino lima i le i nai tana tala ia mai le tu saute o Amerika o le Mexico po South America. Ai o le ina ia manino fo i el tulanga o le mta upu e afia i fo e mta tau. Ia afia fo i tātou ia tanga Samoa ia alom whanau o le atu o lo o Pengfik i le fo i polo kalame o le taka. Le ngata ia tātou a o tangata Pasifika uma o lo nofu mau i nei Amerika ia. O sa wa ia va inga ia i le tulanga o le polo kalame se me lei. Ai o le loto fo i o le mta upu e tauna tātou va ia o le mele o le tangata nuu ma le tangata nu esi legal and illegal ai peia o le anuale o le mata upu pe atala no ina i le issue le o le taka so ia mo au ia o se mele le lava le prokalame le taka mo tamaiti ia o sa la to wola i nei to telefo ia la to o manuia onga ma o lo contribute for la to ile mo se le lenga fo yo lumana i o nei malo tele Amerika ia ai ina ia manino fo ia le tulanga o le program o tangata mo ia lo tongi la to la fonga la toni o tangata taxpayers uma ia tangata ia o lo contribute to the success of America ia o te tonwa wi o se medley no la to Hey, wai o le tunu wa ia le va pe fasare o mai. Ai ia ila wala wa usaunia mo tu la fono ma ta pe nai lo fale mai el to tele tangata. Ia na mai va vai. Ia mo fia no fo. Ia pe o le sila na tu langa ia ma soifu ai fa na i le nei tunu. Manuia ai o ngai fainga luenga ai ia pe o le sau no. Ia le foi i la terela to sau to nginga o la fonga o le sila fa vita u tele la tu lai mai o le tu la sau e tau sa ili ia le so son sa o le ta to tu baba ai o lo ia le va nga le pe o le ice e tele na os fa ia ma su e tangata ia maloka ma ai o le awala sao ma le awala le lei e saili e tangata ia i lalo polo kalame lea na ia mawaile manuia e manino ma atotoa ma le lei ma taunu i le ala o mea e pei on whamoe moina e le polo kalame ia e le whaingofia le ia le mta upule pa atanoa me e o le authority po ai la to o le a fa malosia tu lango tu la fono le malo o e fa pena ia o ui ia
a tatou talanoa i le mo federal agency pe o le ICE ia e mutualea ia seaoga ia le o tautasa o atua e le mai o le atunuu ma aua e tauna vavaai to'ai fu tatou o ame alu e tupe le malo o ame le alu e tupe le malo o mena tauna vavaai momoi tele i o le tupe le e alu toʻiga mafaufauga le enforce o le faamalosia o tulafunu faamalosia o tulafunu ia tatou vavaai foʻi tua i le tusi paia e te ele ona te foʻi ia te ia iesu ia i toʻiga manatu faapea o le toʻiga manatu i o le tulafunu ma le alofa o le peia o le discussion ale e tuputupu mai i le tusi paia e tulaʻi mai le discussion o le law and love o fea me faamuamua ia lea foʻi ua tatou vavaai faigoni tagata o le ICE e se melelei ioi a tatou faatusa le ICE tatou vavaai fitafita roma inā o latou sao e faamalosia po o ai tagata anu po o ai tagata ia o loo togia ia latou lafoga ma so a vavaai foʻi tactics ie faaaogaha e lē o se alofa na mea e lē o faavae foʻi lugu o se alofa a foʻi tatou vavaai foʻi le faiga o le faamalosia o tulafonu ia e o mai lava le taimini e fia ni afe mani afe o nei tagata ia o loo fale puipui o loo ua separate ia matua ma latou fanau ia tele ona tupu nei mea ma le tatou nofu pogisa tatou ia le toʻatele aua la le tatou te sefe we safe lele e o alu ai tele se foʻi so tatou mafaufau i lea toʻiga i lea toʻiga mea le uaʻua ia le manatu i le mea le ICE e loga faiga mafai ona fai ai a o le faiga lea ua faatino e nei ia le law enforcement lea le ICE ua a tatou talanoa foʻi le constitutional rights o le tagata o le human being e leise mea e sau ai pe if you are citizen or not e te mauaga rights o rights uma ia o tagata uma ia loo nofo i nei Amerika so lona faigatā lana e lea se mataupu e mafai ona tatou talanoa ai foʻi lenei taimi ona maua ai foʻi la ia seiʻuga ua e faisiga le loko ae o aʻua ai i le faiga lea ua fai ai nei ma faatino i le taimi nei ia e taofi e mawhai ona whaalelei a tili i seisi toʻiga vaaiga i le tactics lea o loo whaonga e le ICE le teimini ona isi tagata ia na oa e whaigaluega a sau a le ICE ia ave ia ua toe e le iloa e matua ma whanau po feo latou ia o latou whanau po feo ma latou matua te ia ua nimo ia i longa e talawhenga ia tatou vavai vo ia tatou Samoa ili mwhaia tatou whaia la aia mea ili tu Samoa tatou moni e pe o le tasina tūlanga o le whina winga o le mta upu lea altaka ona nai whanau na whanau i Bela o Amerika i Saute i Latin America ona maile ma atua ona la iti ua matutua wai u university a isi o isi o loa o ngapea na mai ala tau matua sa ili Manuia o le mele tupu au na vese ia matua o la iti a tamaiti ia pe tasi la na tūlanga o le whainta o le talanoanga o le mtaupu lea ai pe o le mele ua pasia ai le whanwhai tūla whono i Washington le toe whaolaola mwhaawau ia le polokalaba mai lava ni taimi o pama na matana na mai ei polokalama i runga ni taimi na tau ave mai ai le democracy ia le tātou malo i nā mai tau le utam whai vo ila le taitai o le tātou malo le nei mai tau ma i tau whai e whalea o ngā olono winga e whai tau miliona ia tamaiti ua mātutua isi o la iti isi i bea fua le tau sanga o le fa tau i le polokalame ia atonu vo i whalau tele a tili o le wa e beo ne saunoa o le tau tele vo i o ia tangata ma la tau whanau o si ia tangata e sili le au ngā foi i tūlanga o la tau sao tūlanga o ngā ruenga tūlanga o le anta mai le la tau wola whinau na ia mautu ma la tau maua le Manuia i la tunu nei so ia le sao
ai pe ole finaunga ole wala mai o tu la fono ina ia fa tu la fono ina lo la to yai ia ma fa o tu ai o la to sit sendi ma tu langa fa pe a wai ia ole atu nei e tele lava ia tu langa e a wina i tatou i pe a mamalama tal fa so pito me tu sa tele ina ia pe o mea vo ire o le fi nau nei i le isi o nai tangata Amerika tangata uli ona a le mamalama tal fa so pito e le mamalama fo le isi a le mamalama le isi ia e tele ina na vevesi pe o mere tatu ia ia le va pe tasi se isi e se vol na isi si la venda tatal no na e la valo si le fia i tu langa o le UCC ma le tam fai langolango ia Native Americans for indigenous people ia ve upu ia palangi ia vitangata ia au tangata ia fa mai lato o lato o sovereign nations. Every tribe is a sovereign nation and everybody is living on a borrowed land. Ia ve yo che so fa la tele ia atile matau foi la tu tu spaia le ta fa tau e selmana ia ele tu la fono sai ai le tangata malanga tu lisi la wele la yelo na inga malanga tua ia pela o le agua ya kopole na agua ila inga le tama o lontina anu atu le ya tali le lei no foi ia mawai ona tolua mo mai atu tono o le inga e vai atu o temi le o vai le o staulanga i le vai ngo le purify le ia Utah o le mea le na matai na matfapeata la o le fengeng tuaila to wai e tamila milo fa manuianga ia aperamo malana fana ia pautanga tana no fo le fine no ese ole e manino i tala le kenis o Josefa wa lon to ruara i kupito ia to ruara fana ma uma la to finga i la ua u fale Canada ia le to tele la to ia fa peo o feme sa ili ia la to sa ili ai tangata o ele o fe wa ia e pe o se fa popo atu na ona wa tupu ma ola tunu ia ma matalo na tosi le lainga o malo e pe la tato tato i Amerika e fast food valu stete so taila welele wang na ile le stete o le botu ya Hawaii ma Alaska e tasi al malo tele ona stete e se foi tu la fo no stete pe o mele wa tu la mai termine pe o men tu po Oregon ai va la tele pe la mo le o tangata e fewa o tangata mai Europa mena e o mai e papa e tino ai le tasi se tunu wa vo e tua o ia tunu i la welele e so tai e tunu la welele e wa tu lo lisi e tunu suira ngana sau se abani e o se mai Italia suira ngana o se mai Sepania suira ngana o se mai Portugal le fasol mai ia se foi le ngana ia o foi la i Britania le se le ngana e tau le ngana le inglisi ave Britania o lo tona se foi tau tala tangata mai Wales ma Ireland ia ma Scotland se umana to ai o mai la wele tas pela ole merna le thing tai ole va ai pe wa fu uma me ile lanu o tata le ala sa wele tato tala le o mo white privilege ia adversity o white tonu va tau ia ile white privilege pe a pa ia lo tino matele tu pe la inga sa wai o na awa SSB o mai tangata mai Europe ana mai uma i Amerika sa ili ele Manuia fa la tele ai pe an tato va tal fa so pito tele ole Midwest e settle tangata mai Shamani ma Switzerland tangata ma losi back east tele tangata mai Netherlands ia ila
foi whātasi ma tangata Peritania, ia o mai foi tangata muli a mea lau, nai tangata mai Caribbeans, pe o Puerto Rico, ma motu e tele o le Caribbeans, o le e mai Amerika, e sa ili ai lo la tau Manuia. O le tunu wā ia, o le tunu mō tangata whai mai, o te whanga are upo o le whai mai, ai o le tamu whai voi la le tunu unu whinau, ina ia manino pe whawhea na whai mai, pe o whai atu. Tō tele o tātou i maro tuto o tasi. E o mai e wapa ai, ia mai a inga wapa ai, ia wa e tue ma nei a fia no wholo, ma matana ngā rueina ia wala e wha mausari ai, ma whatu la whono ai. O lea la soi fua i whanau la tau soi fua ni, nei o komeki ala tau si tseni o lawere, tangata o lawere, whaingo fia la, ai pe ela o le isi o ale i le taka, o nai ta maiti ngā mai o la aiti tonu o le tunu, ia ese matua, ia pe o isi na pe karoka fo i ta maiti a ele uma le whainga o le polokalama, ai whaftai o leo toi a mai polokalama, o tātou wawa ia ina ia maua fo ina neita, nei tangata, ia le manuia e pe o na tau whai umai ai tātou le, awa ele o tātou whaingo fia, taimine o tātou iai ono whamat, o tele ina fsingia pe whawhea na toi tongi tupe ia wa prince pe ele federal, mai ai if soswani ele ngata i tangata ia o pisinisi o e kareisia me va pena o lono winga ia o te masalo la saularo le value o le tala wa o le the borrowed money ele intupe o fa vai lungo o la fonga o le tupe fo ele va pe mai ave tangata te undi e te wai o mata whanga e o lai le economy so o ni tau whaintana o taitai e mwhai ona la tau whamtala wirili ia ma tātou whalongolongo e pe taita la tau te arua i website i taimi e whai e Zoom meeting a le UCC e tala noa im tau whapea e tau mawai le manino le whalongo ia e pe e tau whai umai lalo le whamalu le tam tau o tangata whewai lau ele o tuspaia ia o taimi e le tau whai ni pepa ul whalesi tangata i le lau ele ma le lau ele sa whewai i sa uloto tangata ma sa ili o le whewai a pre ambulanto ia tala tuspaia o whinangaro le tua tūlo na numare ainga na soifua ai alu le lau ele le la whasino atu fai mo ia ele tino ia whanau mai lona tali ele ai whanau mai la tali le tali o Isako ia ele i manino la le fa se lau tau sanga lena nofo ai ia i kupito ma tua fan fast food tau sanga ia le fito amata na whamatala wa ulfale ele whanau i lau ele ai le i whapevo i sabat variatu ia tau a meu e pe ola e tele ingoa o le tua i le venga intuai pe ola o le tua o maunga o le tua o au o le tua le ai le fa le olon suafa ia na ave le upu atonai so e fua le ingoa o le tua i mea lo tupu tala fa so pito o no tangata ma le lato whainga malanga ma le tua o lai whatu tua ia i o lo limu taitaina lo lato seifua wai ese le mea o lo na ai e tangata ma seifua ma o lai ia ese mea fo i o lo whapopo matu ia i lau tu stala i temi tu whatasi e tala o tu spaia ma taulia ia e fia mai e suhu i o le Sepulona o le tusi ua tusi le ngana e leni tusi spaia po le ngana Ramaika le tusi spaia e Peru ia e o mai le temi ua whamamau ia le tusi spaia o la Kerisiano la tau pe ona e whamama soa e whasentu ia ua sui foi le ngana ua tuai o le temi na o ese mai ia
ia kevisiano latou e sasa ma se sifo vailua ia le ata tu te vai e tu fa di wal tu spai rangang la tina e lo tu ka kolito le ia e pe o le lave o nei me uma e tati tau fa so ai ona tu langa o le langi wale tu te le pe o le mea tatu ilo wale titi ua fewai fo tangata ma sa ili le mea la tu tatonu ua limitata ina ilo la tu se fua e mawain manuia o la wale tal tonunga o la tu sa le visa onga ia wa vai ma na ia na tunu na tu fefo wale aru foi fa umbala onga wa se me o fa ia e pe fa pena la ngono lo tau tala ula tau ila personal experience ma le mea wa yai ma le mea wa tonu ai ma le mea ma fuai ona o si palo taile tangata ma le tangata ia e batu po la sau talanga fa la wetele ile besa le no le tua e tawa amataina ma isto ino aperamo se yo na o antu ai kupito se yo na ufale kanana ia wa fa fanuare wa termine o tele lo apo afo diga matua mtautia fa fanuare wa nei ai sarai le meolo ye nei termine lava o matua mtautia le fatula ngaina o la wele ia mis foi le va Palestina ma tu asela langile wa tatu ye e be ye me ai ma mau ai vai tu me na matama ye ia but fa sal la wina ia me al ma lo rom o la tope o la toia na la tu fa sal la wina tanga cha yu chaya ina wa maliwi su ya le fa ftai nga wa ma na yo foi le fa mtala mai wa na e fa ngalo personal experience e fa mtala mai ile but e nei me e te tau na fa i lo atu pe tatu ma fa fa le tala le o le tala le le patriarchal tradition o le tuspaia a tatu ma fa le tala le ya isa ako ma tala uma i le kenes ya e le mana to tala ia sa tusia ma fa mau i le vai tau o le Priestley le ale wingo le me le Priestley ya na wa pe ona tatu tal no el vai asolente tala ia na e o le taimi o le sai tio Israel la loifo le o Babilonia il centurie e ono tilamo PCE ele yo o le taimi o Keriso na tatu tal no mai il tilamo ya ma fa wana tato o leo wa paul mal fa leanga e Babilonia le the first temple destruction le tupu te milni e tu se e lua taimi na fa pa ua e malo e ta o empire le temple destruction o taimi la le i wa fa leanga e Babilonia Jerusalem the second time o le vai tau o le o Antiochus vai tau i o au Eleni le na tupu mai ai po le centurie o e se tai vai tau le onos fulfa tilamo BCE e le ileva na soela e Malaysia tolus fulfa futa usanga ai fa nau mai lo Yesu o vai tau lana Yesu fa nau mai Yesu wa toi occupy Roma ia la Israel Palestina wa toi pa una toi fausia toi pa man la taimi toi fausia ai le tatu i te lo tu spai el vai tau ne mia ele tula i mai o ne mia o faima foi tamale le kapoda le foi o le tamai faima court gesture o le tupu ai willing o tupu special taimina e Cersei's air pos be pena Orissa or Cyrus. So this is all the time frame later total no. And this is the first time the Babylonian exile. Ntuata ul vai tauna. E tangata ia na mail au Babylonia ave malato. O ai la tangata ia na ave au Babylonia.
le wata mai avele au le wosi taulanga tangata e o lato ngafa royal blood le e lako so tanga I matavita ma Solomona awa ole le o mai o Papelonia fa aleanga fa pa ue e Papelonia le fo ile ngafa tupu ia le ngafa le tupu o Tavita Solomona ia ma Saul all of them so no more monarch wa umal monarch ia na nofo la o la e saitia ia fo Israel ila lo ifo Papelonia to manatu la I o Papelonia e lua mea na e tele mea a mea ta ua na mafau ai ia le au Priestley awa o le o la tau le o tu la I le vai tau me e fai mataita wa o le to yeni tupu lua mea na mafau ai mua o tala le masani fo tatou Samoa fe lo ai Samoa o tatou upu tatou tala o tala tuu matala tu ngutu o tatou Samoa e fa pena ana no fo tatou tala anga le history mal tatou so tanga mal fofuanga me uma va pena e lo fo tatou o tatou creation stories mai a Samoa na mua e lo tatou tala ia so o le mela nan fai o ngaluenga tele nan fai la au e vanga ia ta o au fai au po au Priestley la ustaulanga nona lua pe fea ona fa matala el au ustaulanga ia le tala ina ia ensure e survive Israel ko fo awa na ia la manatu o tangata e ele taimi e toe e o ese ai e ele taimi e papena o masa va itato o masani Israel la tou mo nuu ie o mai fa malusia na tamai nuu matangata na la tou masani mai vai tau ai kupito la tou masani mai vai tau fo ile ia Papelonia alwa ia Asuria la Persia le au Eleni so o le mele tala no ai o le survival. How will Israel, the Jewish people, survive? One thing na manatu ai la awas taulanga e toe teo le tala I tala anga I o le patriarchal fathers male I toe ngā theme le o le purity o le blood the purity o le toto au ane I mix ia tangata Israelu ia tangata tau o tangata whiwhilia o le atua maisi no esi mena le comment le theme le tongo le tuspa ia the purity mama tangata ia tele ona na e tatova ai a fautua mai tama peila o le talale ya kopo ma Isako e fautua mai au ana I to o e nofo ma finena but e confusing il tangata because a tatova ai le atoanga le tusi e ei mena ele I mafai ele o staulanga ona fa matala awa ile talanga sa o lavo Israelu na yai taimi ya peila o le vai taule o Joshua mai foi ele na lofo mo Joshua o la fine o ai foi o farao o asenati le ngole o tendi le fa ngolo wa fine le no o le ngo ai kupito o vai o Josefa o Joseph and Asenath the literal translation literal gift from the son or gift of the father so there's a lot of times in tuspa ia o lai mix tangata but e tatou te iloa mai ele toe whaamatala mai e tala ia mai ke nese aluanga I ke e soto le ftiko la e tau whae ia ia lau o staulanga e whaamanatu e ia taimina tu so tala ia wa umanta atia a le revise o le au o staulanga e mo mono atua ia they were fitting inside le lato agenda lea e toi remind read these stories but but Abraham he didn't have relationship with foreign women make sure you stay pure purity ia le meta u lava ia Israelu I lato tala anga so o tala uma ia o tala wa levanta tia
o le redaction, o le revision le. Na toi fai le priestly sorts, la fai au il vai tau o papelonia. Ai pe berna e mafua ona tuul tama o Isamaeli e o Morontina. Ioi. Ina ia ona ole piwiti. Ole anga teilea. A tatu vai a tusa kena se mai e lona amtanga. O lai e aro wai nai mai lava e Israelu le tua malosi. Ole ole magica leva pe tusa ia le upu le pa literally means ole tua maunga. Ioi. Wa me uma tupu maunga. O felo inga mose ole tua le maunga. Ole manga ole tu la fono ole maunga. Ole le lovo io mose io to tem ole maunga. E ala tas pesa tata foi me ai. Ia fa wa utam ta upu tu le sunga de. Fionga fatonu sunga wa. Mano.
Ia, se avatu le whatalofa man whawhtai, tau tele o tau awai mai ma langolango ina le nei polo kalame, tūlanga masani lava, ia Everyone wants to be on semo mai vacation, Australia, and that's ia more tiu leifi vaitai, ia o le tangata tūmau e langolango ina nei le tio, fai pe volvaltua le awao ia pa Europati o lo vatasi mai, mai o le tai sama tu moe ale ia malo whaftai whatasi mai ia tu langa ia o tau o lo a mea lava ia tu moe ale malo whaftai whingalo folosia ia malangolangoina o nei wha moe moe tau a fiafi o la solua sfumatasi o iulai ia ele tau a fiafi i le ai tele o Long Beach, ma le itu malo tele o LA, la tuelta tau whaasalaunga. Ala whawau le mataupu, e bevo i o na tala noinga na ia tala o le amtanga. Wa e be o tala ia tau o tala tuu o le amtau mua tau sutasi, lau sunga. Ia o na matalole o tala o tala tuu. Pe a matamai a apiramo, ia ma fa solo mai lava se io ina tupu le nu i ai kupito wai ai po le me voi le fa nga e le priestly sauce po o staulanga ia upu e po le sua fa le tua la tau je ave ia upu e tu la mai o le tua marosi e le to ilalo jes ala nga le wai lo me o mo tupu pe le sauno wa o le maru le sa taua tele i tangata Israel, mea Ierusalema. Puera tātou mātua sa wha me melo ia i le whatua tua o tangata. Whasolo mai la vai tupu, ia pe orisi le mea sawe. Nā vese loa nua vese fwoi mtupu o len tupu. Fwoi mai ia pe fwoi mai tainga ale o staulanga ia, manai perfecta. Ia pe o le tūlanga nā alo iai. Le o lo mai tata i mo. Oi. Ai Ya, na wa. Yo. Lo la fio mai mo mai sa mo. Me fe ngai pe. Ya, fa wa lo. ia awai e be on tata novo ia suma vai i la autostala ia tu sai ma su nga la wanta mai me se lava la tu mai i la tu no se amani i la tu e voi ia tata u tangata be o isfo escola america la tu te langlanguina ma tel tonu i la autostala be ia la autostala ia be tolu ia pe le wa fa nga ina le upu le reduction lo nuinga o le au tu so le va nga ia o tu fa sa o te le o mea ma e fo linga mai la vale na sa no o la to ia o le au staulanga awa to e fa manatu mo te fa ta o e fo i mai le nu e tal tonu le ai o le malo si le tu le na la to o le malo si o le tu le o fa into fo i mai la le si me la fai te fa vol mal mal ia no foi e sa o foi la le manda ia lo fa mala mai no le upu mama piriti por tele tu la fondo fa mama o no le nganga o ia ta ocho ai le la tu la talata ile tu foi la mtanga o tala ina wa aluia ia kopo moele ile ala ba la ifo ba la eve fai ngoa le la wele la welo na ngoa fai ngoa ya petel e be o le upu e ma na yo le mitina o ma ia ile nganga o tantonunga na vai tau o me ia tau e le auto sio to spray mo cigarettes po me o sia taulanga ile tua pe ni apa fai vole
ia step e alu ai lunga pe se vai nga penale mai ile mitia a Jacopo i le ala i Panorama ina ua moe le ala ia me masan mai lai taimi nei lata lea lata lea o le tua i Peteli lea le faali ia Jacopo le ala e le faali i se maunga bo faali i fatataulanga bo se malumalu faali lava le openness o le lalolangi e pe ona ia Jacopo o i ana faali le tua na faia me pe vala vai taune ua tau fiel tele o sauninga fa tai mo teknolosi o lo fai ona fai pe ia virtual worship o tatou tapu inga e ala le teknolosi fa tulanga ina wa ile fa sa ina na tulanga o tele ala ua fa ngatsu ia tasial tangata na fai pe awa e fanyo mai lunga tangata ia tasina wala mana ia ale tau ole me tau mai ia tatou tala le ia Jacopo malanga i Panorama ile inga o lontina e tau mai ai o le tua fio i meu ele va pe na o se fale po le ai fio le tua i meu mo le meu fili le tua fale mai ai on tangata fale mai lava mama futaina tangata po tu no fale po falsa po malai o ni mea e sai malo sei retreat i lungo ni manga ai le tua i meu ma dato ti tonu le dato la pe o le sina fa pa latu fa malo sei tanto tau mia i tanto i tu langa fa ma e pe ona ia e voi la dato le tio ia to fa tanga te me fai fa sa lungo le lotu ia ai lo a wai fa ta si mai le telo tanga ta wai te no fa mai lo fale ma mai mo i tu langa o virtual worship o tapu inga i lunga o penga te whailangi pe ona ia i lei vai tau o le sau wha popo atili i tūlanga ia o le fisau tainga o tūlanga o tapu inga mai le tala lea se i o i papelenia toi fo i mai se i o mai o tatou vai tau te lele vau tau sangana se i tau sota i le leile fia maua tonu le winga lo fisili lo sumu whenga o le tūranga o le ola tapua i o tangata le ola tapua i o tangata wai pei i eri mana tu voi lea mo le temple cultic po tantonunga fa maru o le no whanga pa ia lea sota i tangata ma le tua e le ati tala i mai le tua ai pei o le tala lea i le amtanga ma lo tu mawali moni e ma vai ana fa di mai le tua va al termine o le ese malu Jerusalem na le malu o la Musalem le vo fa o la Musalem le malu Istanbul le Sofia le sa fai mala bua o le Orthodox Church le itek o la fa museum ai po la lava me fai ana lu tangata matatalo di tom o le mele e tuturia tu e Sofia ngalo o le vainga la tele o le mafa fa o tangata e so tai ai ma le tua e non fatu tua so se no foanga me fai un fatino ai la mo termine mo termine wa atato va ai fo i tua il tu spa ia il ia Israel u pena tatu fa so ai fo il ne afia o Israel ai ele masanini falsa o le tanto nunga le o Israel na mata mai fale o tangata na fai foi pe o tatou i Samoa i lungo malai open spaces o na o le i le toafa matala i ona fai le fali i matala i ona fau fali i e fai i tapu inga ona ele ono se o se tulango le vainga i le mamalu al tulango le toafa i le tapua i le toafa so the reason was very economical, was very contextual. Le whainga o le mele le whali ia i le toafa. Na masania ia
Israel wa ia tapua I lungo open spaces le o le vai tau fo I sai tia I ai kupito na fai fo I le I fale e o lato fale ia tama I fale ia na vai tau tato o telefo I tu I tala ia pe on tato tala noa ia isa ako ma Jakob eleni mal la ele o tau mai malu na vai tau fatwa ta wan malu le vai tau tu la I mai le manak tu la I mai sol mona ma tavita ma sol mona so the beginning of the tradition ai o Israel au epe na mata mai na tapo ai pe o tatou ia Samoa na mua lungo malai no covering o le manatu auane e se me pui mai ele va so ta o tangata mai le waso tauranga ile tu am sa ai lunga so tatou va ai fo il malu Israel now nas e tau fa pena fo e levels le fatulanga ino le malu o le mele a fio ai Yesu le atua o menata o le holy of holies e na o le awos taulanga lava e fatanga la tonu le tule e pe e tolu e pe fire levels e u fale tangata tonu le malu ya o le lu mai ia e fatanga ia tangata a fa finela ya na o fafo me ya ta poi mai ana I fine I fafo pal malu la tou yo ya ele si tu la o mai ebo a fai o tama yo ma tamalo ya mai la ele si va ngale pe yo va ngale tape naina e la tou fe ngai e male e awa le a ngale le ausale via yo le fa o la tou le fai le fai vo le taulanga ai vole a ingo Israel ngalo ya ole a ingo Israel o la tou le tape naina le magman la tou fe ngai ai male le tau tatou neo na soli mai vai tau na au sunaku so SAA levels even ile so in the desert ile tofa o na mataila iona fausia le toinga manatule where do we worship now centralized well mai fatasi se metasi ole mana yo lo fa mala me tulanga le ele fai mai le tua ile no ola no foi fale e fai se fale vo le tu ma fai vo le fale e tapo ile tu on fale e vo ma guarda se senga tele ya na você a rona e fale e le o mo foi na fai to pinga o tanga ta la usale di tau a veina fale e ma vai nga se fale e ya to mara to la au o to fua se o ai na faule malu e Solomon ia o ina la len tupu mai loa le tulanga le ia wa mata le vai tau na on fa putu ia le tamau ainga a tatu vai fo ne you need money e fa tu ai se au tu ai se fa sa so lo na fa ta inga la le vai tau le tu la mai so mona mata vita and mena na fai ai campaign o tamai so monam ta vita e se ono lato va inga e tau na fai se fau se fale fu e se la moa but it was very strategic e le fa pena na lato fai na fai le vanga awa ina ia ta oi foi la ua ia mese son mona o se tangata matua mau wa fia ni nuu mani mani atu nuu wa conquer e Solomon King Solomon ma le riches mai uma tangata au mai le everything fai ai kala fu me fa pena ole mana tu fo yo Solomon o lona glory o lona ia fo ia glory so mata mai ai ku picto you see a contextual tu alwa ese le va ainga I le vai taule ai ku pito o mai toafa wa sui o mai le sime o sui o mai lai I le vai taule Priestley le sai tia I Papelonia to sui fo a matana le to e fa mafa le monarchy a wa fa mafa to inga mele o le return to glory o le to e fo I le mesa yai future glory o le lumanai le amata e ona fawai I le to inga la foi apocalyptic
for theology le mata mai I le so if I tato te vai na vai tu sile o Yeremia te ele ana tusi mai le tamaro Yeremia yo ile future glory le to tu la mai ai foi ia le na o atua ia le vai tau na to e fausi ia le vai tau ne Yeremia le mo pa ma to e fausi ia wai ele fai o fie na awai fai tau voi la ba fai tau tatou tu spa ia le fai o tangata to foi wai foi uma tangata uma tu si papel nia no fuanga ia tau tatou fawa ai awen foi ia le fai o fie awati ai inga tau fa toa la wele o vawa fe wai tele o manu fe ai tonu o pa yo salema ati ai pa te fai man ele fai o fie so o matua malosi o nga fa staulanga le fa ma fa staulanga na mafu ai ona bu loto o tangata le o me tau to fai e tau to foi pe na sauno to foi de malu ne sa ya to foi de pa ia man malu sa ya so an mo al temio ta vita ia Solomona ma no foi ngatu ia le te fa wai ia ai fio mai la Yesu tanga ia o tau mi ia tanga te tu la fono ia le fa ma me o fa maina e tele vai no fa ia Yesu e la tu sa ia to fio o le staulanga ma to fio te no sunako ia le sa tu kaio mara fa saio mara fa le tele stare la wesende va tsina va nga ia mara sorte o pe am ta o puta lotu o le va o la fa saio mara ma sa tu kaio ia mai la to sa to fi fa mo o staulang sili ma pe ona e sa no e o mai le bele mo tasi al tanga ta e fai falle inga mare tu no le ban ma ole me sinon pa ia le va pe le tonu la tola ia tele atal wa e fa de inter tele la tola au no te foi mata fa te tonu si au se tu pa ia le se tola au ne lo la pe va fa ta po inga mai si sa ye ana lo la tu roma e pe ia la restauranga na fa be na o ele se me tu ai ma ia tele amo theories tele tala e ala tele tala ona o le manino le tatsa ia faulo tala e pe o tu langa na e wa le o tato e vai ta e ona sai no ai sia me pe sinta un ta eso ne o falsa e tapo ia tangata fatu tua ele a mer tu inga le tato tu inga le fana mai la mosa e aluele tala wele o mai ana tu sa ili fais ia ati nae ina ia maul tamawa inga ina ia faina fai de farsa e wa ver farsa ma onga tonu o le kalesia ia onu ia ese tato me situ ainga mai au fale tonu farsa o mo fai a tato ia mai ma mo solo renti se yo an maul tamawa inga por la mal fali e vera vera we o tau vatemi e lava tau tsaili ne ia toi bawas tau no fanga e tau te fa mau tu ai e tau tala tu pe mo tama inga mo fa tu o tanga o aris fa tu o tanga te le lango ina ni so nga tu te tele nei vai tau le toi tu saso tau mata o ai pe e tu loi o manatu le mea lea o le fale tapu ai ma wala wa mai nei on po e ma fai ona tanto va ai mo le alu luma o le ola tapu ai o tangata malo mana ia le wa ia wa le onol tam ta upul ni ia fiafi vai ngana pe la ne na so na e fa so mai ai fasa ni vai ta e te le ana
I think o le mea na fai ele fasal tangata ina ia o mai fa tasi tangata I lalo se fa vai tas but wa ia o is time e ma fai fo ina separated fasal ia tangata o le atua le ale winga o le manatu. The church is supposed to be welcoming. The moment mata le na fai le falsa ma me separate le tangata ma le tangata wole to ya ngal falsa so ole winga ole manatula. It has to be a place, it must be a place mo tangata tapuai ina ia pe ole motto ole UCC open and affirming. The church must be a place open and affirming mo tangata I think mo o ia lo wa ia malama malo fai tau fa tangata suesue ole mafu anga le wala yon fa tu la il fasa a wa vai tauna ole mesa ma fai on a safe fai Israel I tonu el man wa fai amulato even though o sai tia ma occupy Roma ma Persia po lini wa ole mea na fai molato em fai molato tapo I freely. So it's different in Leona. So tele fo itato freedom. Tau fo ino tato va ai pole mea is the church still in the mea toinga mela le infrastructure the church the buildings are they welcoming people or are they keeping people out? Ele mtau Sicilia fasina loto le ngala wan. So if I say statement time to Sicilia the building. What does the that's a big conversation right now in the United Church of Christ. What to do with the building. Ai mana ia lau fa so awa vo yo tate wo tangata fai mai. Tangata fai malanga. Na mai sai Manuia ben vat. Ai le fai tuale na la to lo Samoa. Le la wo mai e ma fuanga le pe ona sauno. O mai lo tam fai fa sa. Fa ma popo ai. Tapo ai la tonga ngana ai awa tu fa longo I tapo inga fa palangi ele pe ele tangi le la to fa longo fa wala to fa sa fa ya la to tapo inga I la tonga ngana ia mai se la to tantunga ma me pena ai tapo yon tala de vai I le la langi o yai ma o si o mi ai pe o na sa no awa ia e folinga mai wa e be wa fasasa isi karesia tangata wale o isi nga tali malo wale isi nga wale so time isi uso foto tanu mai wal mere mo so sa mo e lo tonu Saulo na inga vai po fe lo tura na inga lo tuai se lo tura tala tamai asa wele esa ai go ya vai pa se lo tura tala tamai ja to o sa mo ai lo ai o so nei e wa matan fisilingi ya bol me o tupulanga wa lia o tau to le fa ma le lima lo no inga ma mau tuala to tua te tau mai ai vai me le lima se fulu po talatu le auto tele wa pe wa o tau le mo le nganga na wa la tau e fia le ngana English wa America vo yo la tau ma fonga lo no winga o me le o le tanga te le tunu nei pauna be le leima tau dia ya la tau ya lo tau tele lava no tau tele ta tunu pe le Silvia lo enga bu foi le kalesia lo mau ale to vai po lo tu mau e fatu tu o tapo inga le ngana ia o pese wa sia le me lo ai tato palangi o tato pese ele tonu e masani fati ale usunga samo o samo ai umana tali iso se vai ngolo tante talo tali o la fonga o le talo la fonga e ia tante talo I meu ole sine na me tene fa mai pa langi ole sisi e ata mai tele tanga sa boy de ile ora tapo I ora nga mo na o tele ma mala le winga ta mai tapo ma ne ba mai fa tu tele tanga sa bo e tau na fai le o papa e pola sisi o matona mata mele o tapo
O tangata Pasifika na mata le to inga me o le tapo inga. O e fau mai nei ia lau papa e me ito inga me o le tapo inga. O le Pasifika ia mantu tato o tato history e outdated history tato le for le history o au e pelu i le lua fe tausanga. So for e fau mai nei le tato nunga au e pelu e fau mai nei le il tato. E toi ngā manatula ina ia taututu le loto fo i le amta upu. O le mea o le winga le, the reason why e whapena ele saunoanga pēni tala fo i mai e lau pālang. Because it's natural for us. Ele ese mai le tatou. Me le believe foi tatou le sa ia foi le tu sa ia le tu ia sa mo ai tanu atu le tala le i sa mo. It was a different language though. It was a different understanding o tapo inga. But that is also o le tala foi na au e pelu. O le fa le tono au e pelu. Talia uma au e tangata Iutaia tangata Israel au e pelu. Everything except Jesus. Me na te loa nei ese ia e leo le o le Israelu le tatou te loa nei onas e leo le Israelu le tu spa ia ina ia manino fo i mo tatou. The Israel of today, the nation, is not the same as the Israel of the Old Testament, of the Hebrew tradition. Oh, Jesus Christ. Yeah, it's not. E on suinga is a different sects, a different Paleo Judaism, Paleo Christianity is on denomination. It's a denomination on Judaism, la tu. O le mele sa wai le whenga tuai o le Orthodox Judaism, Orthodox Jews. O le angala le i le vai tau le whenga tuai. E matua i pipi i maua i le ile mea ele any modifications o le doctrines o le o tusia the amendments the amendments o le sa o mai ala vai tauna ya o tuso mai o life o ngai la tu malu tu nga tu la fono me tata nga ku lo ngali mai kusi ia le ye mai si va ngai pe o e to tele o New York mo Hasidic Jews e sa Hasidic Jews no fo in tangata ese ho mai ala vai tauna no aver purity purity me uma es fast ma toi fa sa mena secretive ai fo la tu taltonunga ya e sa o tele a nga taltonunga fa Iutaia o le si me e mata inga pe i va inga la tele o le fa wa tanga tani mo fa Manuia yo o lo e me tau tama inga la a me ale na la inga na tupu fa la vela ve tanga Iutaia i shamani ma ma tu no Europa sa no fo ona o tama wa inga na la tu wina ya fala mo lango fa inga maro i tira la tu de tama wa inga tanga Iutaia ai o mai ya so nei ta tu te ba ai de ta tu mo tu no fo ya ai e pe o ta tu no ta tu e le ta tu fe wa ima fa tu ka le sima lo lo tatou tau o le sile aua le manino ai whaamanuia ngā re tua le soifua tam whai o tanga. Pea na e sau noa i le whaamanuia ngā toina ia Isako i lo natari. Whapea fo ia Rebecca i lantanga. Whaamanuia iai o na. Pea o le sia le me i whaingita o na on fa malama lo loto le Manuia, the blessings awai ata fa tavo tu spai ya na vo mai o pula le tua ia langa blessing on the tori mai le metaphor le por mo ngana to uru timu to uru lungo tangata amiotonu to uru i tangata angsa ta sia timu to uru tangata umba pe timu mai na ta fa Manuia ya e be ai le faina be ser pitola o tatou i tonu a inga e mai matua pa Manuianga o tonu lotu le ola tapua e fuanga ia la si o mia tatou la tunu nei o le moto ato tele o tangata pili o le ai le o lilo ai
e tele mea le leila tau te whaia. Wa vai ia pio kate. O lai di sila ro o langa tina Malaysia no di sisi. Ai o le whano umai le tamau ai le fisosoani ai i mo wa onga ia mese o antunu i Afrika o tau nia i whamai ma fia mana mia le fisosoani ia mai si foi o latou i tau tele i whai lava latou whalapa tutonga ia ia whasoa le manuia mo istangata o le tantununga voi. O le tere manuia o foi e lai tua tere foi nan foi. Wa ele vai na foi. Isso me tere pa la titi le manuia o tu mai le tua yo a. Wa ya na o tala no mai le vai ngai au billionaire au magua. I don't think le vai nga fa al mta upsisi. God ever intended for people to have that much wealth. I don't think so. Il taimini, e mo faina fa tau ai pe ke Samoa atoa. Both America Samoa and Samoa Tututas can buy it like that. So even though ele manatu o la tau o lo supporting ale ya doing tatununga ye pe o UCC it's still satamai me a fu ele value lato wealth il tamau ainga tato ovoi. I'm also wa tatununga. I don't think the church is supposed to be millionaires and billionaires also. Tato va aile ele o fa pe wa tu wa isis wa na fo e lo fo tato e a wi le tule lo iti po la mosa e au lotu ia e se au lotu fa lima sfuru afet ia mele tonu bank letel e na ise au lotu e na tu se lo tala mele tam fa tu o le sia ia la fonga me uma e tonge pili so when you look at the divide ele ia se e over lotu pope e over lotu mamona e over lotu le oti le lotu iti millionaire and billionaire o e kalesia e own fanua o tato talanoa 100 acres of land e tau foi ona tato to e fa ma fa loto is this what God meant by the church? Is this what Apostle Paul yala apostolo ya Paulo Petro, was this the church body na manao ila to ifatu? It's a question of morality. It's a question of ole Christian responsibility ile lifetime ile fa a putol tama ai nga fa pia ai atatu va ile lalo langi ato. There's still a tamiti po fe lava no clothes, no food, no water. E si tamiti Afrika la sa vale fulu mai la sa vale e utu vai mai. Ale no fole ka le sia malotu matal tonunga SS. Male limas fulu se lau billion utala. It's a question of the responsibility of it. Yeah. Moni le sauna. Awai tatou te baba i le amatanga o le ekalesia mai a Yesu monaso le apostolo mai lantou na talia lan savali ma fatutua i lana savali na matai fale o atu tonu suna ko ese le savali le amatu tuli fafo ia fo i fale o ainga alu ina ua faya ina e kaisara lea e tau so onan suava Constantine o ina na mataina tu lai mai lolo le lotu o levan tau mia mama di liu tangata no rola tu fatutua sa fa sai Roma na tasiale tu ante dungo Roma kaisal le vo ese sia wa pe o sia me ana tau la malama ile au le moto isi va no moto tangata ya Yesu va peta tu mo li fa maunga la fa evangelia o si ia saunanga le o ia ole atali o tangata le alo le tua awa atatova va ai le lotu il vai tau o Yesu e ele fa mama fa le fa le tu si o le evangelia o le gospel
o le mele o le suffering, le tingaina. So, as a Christian today, tauna tatou vavai, what is the way of Jesus? Awa ele manatu, o le taimi lava na adopta e Constantine, le tatonunga whakewisiona, umala i o le suffering o le church. Awa o le lotu aia sa suffer, o le lotu sa pupuanga, underground. Sa ola il to inga mena le teachings of Jesus, sacrifice, me to inga mena le living in the community, share umamea. Very socialist, pela tatou Samoa, a socialist le tatou whaamtai, a socialist le anganu wha Samoa, wa sola pule, e fe wha soa i tangata, e le own se tangata e tasi le land, I own it aima. And it's not even owned, you are given the land as stewards, you take care of the land. So, o le taimila na matayana adopte Constantine lotu. O na inawa matayana shift le theology of the church, matayana shift le emphasis of the church structure. Awa lela wa whaapipi ya Roma. O, ya longa winga. Ya lewa now money, le tamau ainga starts to play a huge role i le lotu. Matala i alvaitau na ona eva ai. Ia I mo mea tau o cathedrals. Alua I lunga ia mo cathedrals uma ia. Le whataita e tātou I Samoa. Me nano atu mpalangi. Vai tātou le vai tau ana matana tau nuu atu tala lei o Samoa. Pe atoa ale fia mi fia tau sanga. Whatu whasa. It was almost a POC competition. O lea matan whatu whasa o lea. Whatu whasa o lesi. O lo whaawawai pia tātou neonas. E ti ngāna sa tamailu. E aiwa aile a te le mai alfasa. O pe o le pride, mo le center na le joy o le tangata. Ma lato pride I lato whatutua. Lato taltonunga. But I le history ai o le church. E tele I taimina. Alualua sui. Alualua e changes as ese I le ola whatutua. So, whaftai. Wa ia le sina tūlanga e o vera tato atunu nei pe wana tawa Samoa vai la tunu nei I sion tala fa sompito talon tau no urba al mei flower I vai nga ia stete io le ai Boston ma Connecticut ma Massachusetts ma bo la wera ile mo tau New England le vita to fa sala tau sanga talon tau no na va al mei flower ia sa tasi la fe fit la fit wono ta tutto tasi vai ia e pepe tato mata I farsare a mata mai le tu sa e se mai voi ia tato ni on to at telia farsare na fai lo tu shula le wa fata wele kakolito ia mo to e fa le ia le vai ngone o Christ Cathedral e resta mai farsavo I leva sa e leo no na la na last ia tato le si ma le TOC ona wai loa e le lotu e shula o le tam fai e fatu e le aonga le o le Chapman University se va il teleo la e fasa ana mai asina tama I fasi potu na Cristo Cathedral la vai a mal fasa to minke sia la to me va tu sel tele sin tama I fasi potu na le Cristo Cathedral sa tele yo le ya na fo o tau fa le tonu fo ile il faingo le ministry na vai tau I step in lo mal pope fa tau all because of the money tele tupe vera da do te o foi le tūlanga pe ona sauno o le uma e lotu ia le tamawa inga o le lau langi wa pe ia o lau keusiano sili to tele on fainu mera po le alava a tu va tasi ma keusiano o lono winga le tolu wa va o le pe tu sai man pulpit Pausa newspaper la to te faia ia suenga o me fa pe e ano no winga o si to nga rotu e to lai to tele ala ia o le ai ma le tele o si
atu nuu i Afrika ma isi vanga lalangi o lo ia ilau kerisiano o lo fia aima e ana e saunoa matitiva ma ia ai tausia e fetelai mai pele tu e tai o lo wa le ata tu te loa le sao vo io le lo tu popela tu i lalangi a mese le tatu o tunu le le ngata tele o aonga tele falma ia tele ia sosani ole no fuanga le downtown le ile fana ina tanga fia ia ole sina vaenga ole mission ale lotu e sosani fo e mai sia ka le sia ai ole tu le fatonu be a mo se no se to ta mai sta to pese ia to e fo mai fa wa le ta to fa so fai au fa vai kele to anga fai lo talo no tua ia so ao man po fa tasi de tua fa oi tato pese allo io fai vai a Manuia au e te lo to vai pea o mai fai neta lua te fa atasi Malea tua I so o se ala e te uia Lo uatali ia e whalongo mai Ila une upu o le awhai Ia e nofu sauni Awa e te solo muli I lau fai unga ua fai O le lalo langi nei E tumu I mea masi E tele whao so songa E vai ai o langona Ia e loto tele Awa e te fefe Aluma le fia Lo uatali e Manuia Allo io fai vai a Manuia Aua e te loto vai pea o mai fai ngata Lua te fatasi ma le atua I so se ala e te uia Lo ua fa fine se whaalongo mai I le maupu o le awhai Me ia manatu mama I loi matau lo tina A o e wholau I le vasa loa loa E whainga ta O e malua I le ainga nei Lo ua fine se alofa fai lelei Ta ai e se lau fala Tu e se le alunga Fa malo si mai se ia o I le taununga Alo io fai vai a Manuia Aua e te loto vai pea o mai fai ngata Awa le kaua ia kolo loko ia manga kuolo ku ile muri papanga ama kua ngai ainga ai mai se la fanga ngofka kalo kapua I falo lo le ala awa lo savalinga nge ku ia lo vai se maa lo se falongo le lei ile au ngangi a mama papa fau kuanga e fai mo e ku ai mangule fainga malanga falongo le lei mai manga kua alu mamo ngai kama kua au ke fefe loko kele o le lupe le afalele ki ke ele fili ki ke ele pia kamo e sapole manguia ko anga le loko ko anga kakalo awange ngalo la kuspa ia oi se sole te awa ke kangi ke pakaula ile kuole langi fa amaro si o ele koa kaule kaua mo samoa ia wa ke nga fa kuanga ke o loko malo nganga ai sa ka fa ko fa ia ku ia pa yo ka
Ia. O lea ua tau tali mai le tātou proklame. Mai e atu le pese wha moe moe asu i ai vai maru i puenga i la o tau awa i mai na tau whaafonga ma le tātou whaasoasoa i tūlanga fo i o le tuspa ia ma mea lo tutupu le soifua ma le ola o tātou tangata wala titi le lau langi i o tātou tangata Samoa wa whitwhiri lava le tangata ia i le vaenga o le lau langi o le nei pāneta sa i li Manuia ai e sa i li malo ai a te aia Manuia o ainga e Kalesia, New Zealand, Australia, Europa, Amerika, o Hawaii, Alaska ia ma le tele au isi vaenga tele le tangata o lau i Australia ia wa whaingofia o tātou fisotai o tūlanga o nei penga ta whailangi ma le teknolosi o whamanuia i tātou wa poto malava poto mai le tua ia ile le lei ai fo i tūlanga e le ai o whamanuianga pe asao le tātou whamanuia me le whaftai e tuai a te auto uma o lo a wai whatasi mai a me se lava le aiti o lo alu pela na whamalo longa al whantua ia veru aso ala lo ulu ia manuia foi o lua ma le whanau le nopia ia i le naste te mamau atu ma California te talu pea mo o lua ma le whanau i foi steimi ia to e tari mai whawau tātou tautua ia le tio le Kalesia si fonga le tai au fau ai la tu nei ava noa le whatonu o lo i eisa na fisili o lo fia tu ina mai ia te ima ua ma leu so au nei suan whawhengainga ia Pausa Thompson. Ia, e whaftai atu e lusunga i whawhengainga matango fie la u whanongo atu i le mta upu. E a fua mai lava i le tau tala mai o le whengainga tuai ia ma le tau mawhai o le to ino i sa ako e ave no nā tali i me tala whenga i sa ili ei sonto lua. O le mea tā ua lai la u whanongolongo. O le tangata e whaimalanga. O la o whesilila. E ala na whaimalanga le tangata e sa ili malo. Sa ili Manuia. A maua malo. O ala malo i lea. A maua Manuia. E Manuia i lea. O lea me Manuia i. A oa fo i Manuia ia e pei o i le lua whesasi ai tupulanga o nei aso. Eoe. O lea le Manuia le wha moe moe le tupulanga e sa ili. Manuia i le maua o le whaatau o le whale. Manuia i le leo ngā luenga. Manuia i le tele o tupe. Manuia i le tele o tamau ainga. O whea tonu le mea whaasino i eri whainga malanga lea ma le whaasino i sa ako i a Iakopo. O lea le Manuia lea mo i a rutusunga whaamaru. Nanga pei o i lea i lau tilo. O i lea o lo whaale tonu ai tūpulanga o lo uvaitaimi, ma tūpulanga i mua atu i a te au, ma le tūpulanga, mai sera tūpulanga tara vau lea ua ola ma le temiri nei. Asa ili le upu Manuia o le wa ai ar tama ma le tini tara vau. E le taitai ai e sui le ata o le Manuia lea. Pau ale Manuia le iai, maua sa uto orua le lei, maua sa unga ruenga le lei, whatau sa ufale, maua ni ta avale, pe o Manuia na se i maia se lua fisoswani le vaenga le tatum ta upu wha mole mole. Ia, na batu la vloa le sunga le usawa waula, la vegainga ia Pausa Thompson, na mo se tali whaitau e tu sai o le fisili maantanga o fie, o le fisili lava ia o lo mai aile nganga o le tūlanga o lo tātou whina wai i au ngā tupulanga ma au ngā tupulanga se o mai lava i o tātou taimi. Wa e mawhai ana o moli mau atu i le tūlanga o le i la uia malamalama i le taimi a o la mai ina iau mātua. What is le le mea le e sao i le mana ia le fisili o le whaatonu. Le Manuia le sa iti. E fo e whanau. Ma tangata umalava. Ia, e ile to inga manatu masani lava o mātua.
e fo ia o te mana o ia Manuia le tu fa le tino fo le fa na no le wingo le mana tu ia tu le lei ia ni me e ati ai la tu ainga ia ni me to tino ina ia no fo le lei ia la tu le lei se ma tu e mana o tinga ina ia la fa na mana na o mai ia Manuia le tu fa le tino but ata tu faila le to inga tala leo le sa ili Manuia. I think mo o ia le e peona fa so mai fo ia se tina ola ia ma se tamana ole Manuia le tua le fo le peace ina ia ole peace of mind ole peace le ina ia falo fani tangata ainga falo il tala lista malo enough man. I don't want to be rich. I just want to be a good man. I think ole e pe ole anona o ia to enga manatu le sa ili Manuia. E sa ili Manuia la mo le le tule. E Manuia fo le tu faltino. Fa mo le tu le sa ili Manuia ile tua. In ia no fo ia le leilo maftanga male li e alu fo ile wa o listanga te e masani no fa so ile fa no fa le nganga tonon mato e kalisia o e fa wa onga o e sa ili Manuia le alu wingo le me o le experience ai to wo ya to fo la fa tasi male tua le alu wingo le tangata fa vai ile tua ia o onga mai si me pe ona tatu fa soa le poto ma ta mai lona ese singa o tangata la fa vai le tua ia tau mfainga le wa o you will come out with so much more than just being smart o le life lesson o le journey e pe ona fo lau Israel na vai tau fa le tonu to si mai lunga ile tua ma fa ile o ia so God was always with Israel. So le toinga manatuna le o te malam-lama ia o ia. I sa ili Manuia ia Manuia mo le tu fa le nganga. On mutaila ia on sawaila ia le fa Manuia fa altino. La wa ia malam-lama ia. Hey. Fa talo fa tu le fai tau. Ia Ronald ia George Surin na mai Amerika Samoa ia tutuila valo le so fo Manuia ia sunga le fai feau. Ole nawa matu se talia ale so auna. Ole upu Manuia le tala no ia Yesu yenso. Awai tata to baba ai ma fai tau I tulanga o Yesu. Le fali mai o le tua I lona alo totas. Tata te ofo. Wana ola e se ainga le eve mai motiva la ainga. Sa falangolango se tupe mawai I whaingo o mea fale ia o nā vai taimi e tele nele no fontanga tani lau po ni no foa e tūlanga sa iai e whatau wāwore no na soifua ai na tupu ai a wai whanau petelema so sola ai kupito fo I mai I Nasareta ia ai tele tala I mo tātou ia Yesu na o luka na talal te mina na o ai malmalu Jerusalem mai nisi o fainga ai silio na taua mai longa fam na tuinga o le paseka Jerusalem ona le ai ava le ostala fato ato tula mai Yesu na baptise na Ioane ia matal tala inga e fale manino le leibo feme no foi e peisa fai mona ainga ia le ainga o Maria Marita Malasalo I Betania pe e tamilo a ie pe e toa e o fe lava le me awa ata to vai tau la fai mo ma matayo o si taimi wa faila onga I tangata uma po se fata oto o si taimi ele o mama lama tangata fata oto wana o le tu fai ngo fia o fata oto I upu ai le mama lama le tu fale nganga ai o mele e leina watu la usote fai le ola ele winga o fata auto e o istemi o to foi le tono le fale na ia monso pe fa pitoa le tape na ina le so fa popula le se langona e pe on sa no pausa o le Manuia ia fa le nganga
o le manuia lea o le mafau ma le loto o tangata e leo ina lona o langa file mu lea lefa maisi o le pisi pe voi na whamamara tu i se polokalame o mawai o le taulongolongo le se senga o le tamai ma le poto wa meia e lua e tele na o aso nei wa ola tupulanga na soifua mai la wele o Amerika o le awa onga atoa o le atamai po le intellect o whare onga wha Amerika o le tala wha solpito o le ngangana o mata upo umba o le awa ina i le ngangana Ingilisi e paulu me mo e la tau wha mo o tonu a inga ma le lotu o isi o le au fai pese o upo le pese au inai e whanau ia wa e maamala mai fo i upo pese e fausi ai ia o la tau manatu loloto o a ele whapea a tele ia le tamao inga o le tangata ona file mule o lona mawhau ma sao ana me fai e ele tali tununga ele o le whamoe na o ngā leili. Whamomoea o ngā leili i o le while mua maua mai i le fisota inga whale anganga. I le whamaoni o le tangata, i le vā ma le tua, i ma le vā ma le uso a tangata. Wa le telo tangata o sa i le manuia, e ala i lotu. E mutua le ia le tala no a lisi tangata, i lisi tangata. O upo e whaonga e maadiri ele tino o lisi tangata kevisian, e tu la fwai. A paila o le tua la fo ian saunoanga ian te o e tu la fo i saunoanga a vai o le tua na te mo i file mu le toa ia ma le alofa moni e fa pena fo ian fari mai e pe o ina se ai e me fai na sa ili maua uma me uma maua fale maua ta vale maua tupe tu tono le tu stupe ma te u le 401k po la lava tu inga me alo e fai ala sunga le thing o la kala ku wa o for la usa I want to make this point deeper in taupula es le melel ta o le rhetoric o le manatulana o le saili manuia o le meaning la le o le saili manuia ile tua mele man ai olona fati nunga ile me lo tato ola ma tupu ai fa fo i nei o sa mo fo o le an meno mai tanga sa mo i fa fo i nei Australia New Zealand o le tu fa le tino mo fa le tu fa le tino yoi awala tato lo tu sa mo na ye tato falsa mo tato no mala la fanga na ye tato lotu samu ana tato mai sa il manuia fa fo ine le tu fa le tino ye voi le silo na tu na tato mai la ye fa fo ine po ai le yo o tu le vanga no lu lo official I think e tam foi ko tipo ile to nga manatulania it's different ile mele utato tala no ya ile tu fale ngama but ole mele fatino pe yon tato va aya I fo isa mo ma ya isa wai o matato matua uma fa pena e mana na uma yoi ya fo e ota mai ti sa ile manuia ai pe mana ya tu le sa ile manuia le tu fatino ma o se fale mama mta pe yon ma to ngama fa ngana na so being to or the material part of the blessing or the end result or the melai kaidina tangata you gotta have some deeper guidance values my values it's all about how you put your values into the proper perspective. And that's if you're homeless. Mana umata to when more tama ai se la wala. O le sistem titi fanda mai matua e lo lotu ave le lotu tupu taalo luatua drafted NFL o la member.
ma wa na matua fale sa wal tam titina pe fa tau fale pe af ta torona me fa tau ta vale me uma mo na matua wa la ta tonu ile wa onga le value share tipo value share na le moral le ethical moral value share na ta tu tanu voice o ie fa share na le me e ma fo io na una ile tangata le lotu ma fai me le la ta tonu ia awala sese fa maduanga ale tua wa isi matua no mai nei ia ele ni aonga o mai fa ngarwenga na fa le lo tua le o ia ma wa fa na we va pe fa na uma tu ma e ula vale ata ma ula vale ia ia te mi kiriki o le taimi la kiriki taimi la na taimi o le tua la to fa lo ona fo i mai le wa tato vai voi tato pe ona talo fo le sunga tu le tu vai voi tai o fa long tai ula vale tambilo le ulanga ia le wo o le wo le la na le la sa va pe sa stanga ta ia jau e malo lo sini ana fa punga ianta no ma fa le wa ia cha po ia le stangata na atoa o no so iloa mo se wata mai wala no wo me le ke o le fo le tu mani wa na le fo le tu o te le fa fia ana le lo fo tangata na vala wina o te le fa fia ana le lo fo tangata o te usia ma ma te le ola so le ala va le lunga lalo ala tala no fa le si tangata o fa fia wala te we le fa tau ma la na la fu ma on vai aula tau a tongi mai tau tu ia fata o nga bengal na a tongi mai a tu lunga ele se laula tau tunga va vai wa se ia me na o se fu ma o tangata ia e te vai a taita pe va pe no loa le lo fo le tu ele ngata la te ma ai va le va pe o ma o va tau se va o le me lo ia o ile lo pe na o le tu le ai o fa pui pa o ti whatever so in America what tell me what ile olanga ya la va ta ia la fo le tu le mele va so a toi la sunga fatu ele ai se fa vita uli fa na e ta fia le te talo a matu e fatu tua ia manuia e fu ala la tala wa e fu ina le lo al fa ba onde la fo le tua o te lo fo sa te talo ana te matu e le va pe oni angelu o matua be e si dia tu isi matua o matua la to e fa mo e manuia fa na manuia la le fa mo matua me o tino le ai la e mo yo e le talo ma fa tu pe yo le se sena na te wa te masani fo se ta si o tamari yo le tu sa ta alo le football ia se yuli le to te mafu ia te vai na tangata mana ia value se fa vai mai de me na so fu ai yo na matua e matua ma losia no va tu o le sila ta te foi de umina talo ai le situ lang vai o fien talo ia e pe se va ta va pena o tele alo ale tu ua a tele automatique e lo lotu matua ia tele tau stam titiwalu se football e le lotu ni matua pe yo se fa te inga na tam fai atu turi loa i ofisili ma ona o le matango fia o tatum tau ia te tau foi la ona malama nisi o lo whaafonga mai o le upu ale manuia o lo tutu loa e se a fai malanga ai e se a tu uai lau ele o Samoa le lana mau o meresunga ya pausa e le no fono fuase mai se so uaru i Amerika su e Yesu so uaru tatu mai uma i fafonei le iai ma se ma fau ola tasi me sa o sa ili ne fautang e tasi ale men tatu tiro iai o me sa ili manuia o ainga fa onga fa nau e tasi ale men tatu va iai o manuia o a manuia a le ngana la ia tatu o le fa moi o manuia o manu o le tua ia a ua maua manuia o le fa moe la le manuia sao toe ave e toe fo i le manuia ia i la tau na au mai tatu i fafone po o ai lava pio le winga le ufa Samoa manu
uia e leni manu tātou te toe no nofo ma tātou. A mai e ta ili a onga whawhonei ua maua whailonga o le wha moe moe ia tufa le sila fia. Ia toe wha soa, toe a watu le loa. Ia e toe a watu manu ia ua maua. Ia manu ia istangata. E le o le wha moe moe. Ia tātou whaaputu manu ua tuina mai. Tātou whioti la o whea e whai ai. Peo le winga na lo loto la ulea tritilo e a fua manangana. Manuia, manino le tūlanga le vai no le upu ma le winga lo loto le upu lona tūlanga fa ma fau ma le ai e pe e vai le famtalaina le tu fa le nganga. O lo te tonua. Tato wa sa mo mai sai le Manuia. Ala e mai male tu. E malanga le na. Ala Manuia la malanga male tu. Na tau nu le po fea e tato ma fa fia ma wal mele tato ma a le loto di tonu o tato fatum fa mo boy o le tu ta yala fa sina mai tato te ma fo i pa pe tato te fina fa tas wa le va pe e sa le tu ta yo ina le ai e fa di mai le tu la wala le tu le te tonu le te o e na fina fa tasila e o fa tasila fa tu le na talo ai matu ai tupu ai po le lava le tu ai nga o langa sai ai o le lava le tu la fo ina le tu o le telo tem o le tato tem natu tato tem bawa me ia o no tato mo mai sai in maros mal poto le ai o la lava ai le tu ai de ma fa we so sani le sai linga o le Manuia o manu o le fa ma ina le Manuia ia la fa ia wa fa di mai le tu ia te tato pa fa tato taria o po atus o le hotel le Manuia telefon ver vai o lar foi era foi e para em Manuia voilà te o la fia mau manu o la fia mau Manuia pe o le winga le fa solo sunga le fenga pe le na mau me sunga ya pausa dato ese mai samo ele ia se o tato no ma fau a mele te tem a o le tu ana vai wa ia tato le tu no matter what io tato te fai malanga ma le tu taimi uma tato te le loa a o le upu manu o le fa moe na Manuia ia i loa tangata na toe fa fo i le Manuia e Manuia ni tangata ma fala o ina la ma foi e tupu lo ma fu en tupu lo tu ale mai tangata faina ali Pausa ele ia mai faini lo ele faini lo ia o ma fu ala se a fa e va vena na mauer te ma ai nge fa welu fa mai de malus fa na mai de ma fa o le mele tau na faina lo a va ai la ele a wale tatu mafaufa wana ile Australia, Amerika, New Zealand ile ole tufa ale tino we cannot move away male mafu anga le ano le ole mta upule the reason why Samoan people left Samoa ole sa ile Manuia la ole tawati ainga I Samoa ai fatino ife fatino faf awa na le tele mai ele tama ainga tele mai ya vanua ss ele au ss manatu mamata ya manatu ye wo man falia sometimes more ele decision e fail tangata ele no el tangata lo na ye decision ye tai me fa nga ele tua ya to ainga nga manatu la ole ole alu alta mai titi ngalua fa foi Australia po New Zealand po America foi ya matuela foi ya tupel ainga sometimes tailo ya ulua but I know ya mo ele vai tau na walu el malo o tele ya lu tau la fo mela io tupe ele mase taimi sa tatalo ai matua e o tia le wo ta sa wa tua lunga le upenga tafailang o tia le tu fa le nganga ona la le o te lang sua le manatu pe ona mai le sunga fa feme o tatalo matua so in that example God is working through me ono le tatalo malosi o matua o le winga pe o le winga na le o le manatu fo la le awa ele tauna tato
manatu wala ele everyone yo mai fa foi foi manatu pe yo tatou o le winga na ala yona na langa le mata upo fa lo to atili tatou talino because to ingata they're not coming here on manatu but why to yalu to fa umalo manatu ile menen sili mai ile tulanga loto fa foi nei o Samoa alu mavelo na tua e pe yo Israel e fai malanga fa tasi mai tua a fe fo e poto e Samoa o le fai nganu o le kalesia menan fa na fa tua e kalesia fa o ina na fa tino e langa o ina na fa tino ai fo ile taltonunga ile na vai tau ya ese mai vai tau nei wa tau ese mo wa ese tele taltonunga ese ile nei il taimil nei ai pe yo wa ia va inga ia ile yo ele taole te lo pole pe ese se fa samole the devil's advocate ile to ngam ta ku fa pia because we always have to look at both sides ole to nga talanonga fa pia sa wa we have so swani vai na ita to mana tele ta to ta ia o ole la va ile kas ya me isi fesili le mai le fa pia mai JR sa to fainga. Can I ask the Reverend questions, or do they have an agenda? You have an opportunity to present or post a question on our website. You are free to do so. Talo fa Luciano fa sami ia no sunga de patele ia fa tai ia fa riori fa tai de fe mai ole e lango mai turi le fi fa tai i lo sunga le fa fi au ia male ko menira se fi au mai sa mo o fa pe mai amene Reverend Sepulona o le tau o values lea o lo o mai ia le tu spa ia tu la fono o le manuia e maua i le iloa mare ustai i le atua e ala mai ai manuia e pei ona o mai tu la fono e lima ia e ava i lo matua e au ala mai ai manuia poto ma la tu whanau i le poto lea mai fafo ia a sa ili ai foi ia le tama tai kai le fingalo o la sunga le vea o le au kei loa o lo whatatau le la utali i lo sila fia o le tu spaia e tu sai maonga sa whenga i lau sunga e nga telea o lo fua po i lau tali i lo ainga o le au kei loa malmanino nantulanga ia e se tamaiti e soi fua i Samoa e se tamaiti e soi fua i Amerika a le mele mata utala no ai o manuia ai o me mai le tua pe te talo i le tua pe wai e voi lau experience i tono le malo aula a tinga inga loa ia pawana taimi va vela talo tinga inga lo tino malo ma va talo lo wa de lo pola si mera fa le uta wa to tu la utala angal malo ala wa to fa popo mai fa de le ya ti la utala angal malo ya vaina ole winga la fa talanga ia me ese ole sunga de fa pengenga de o tu pulanga de soi foi America o Samoa mai o le tele o mea ia e sina pia pausa ele i o ele o loa leo langa fa Amerika ia ma le mono de tupu ai a o leo kei loa manino e tupu ai pausa ua mautu e ka le sia sa vai tua soifua mai ai ia ma le tele a e ka le sia i Amerika nei tau nu mai poi tai Samoa e sao le lei e lei sao e siwa ni simea na sao e tasialu fa mo anu e a oma te fo ia ese le ta inga ma fa mo sa tonga la nga efi filinga na sistemi be ta i le malo si se atfai unga a tinata ta il malo si se vai unga al tangata ai ia al tami o le tua mo le tami ala na te no foi lalo o le tami foi la na te loai e le faina e o se manuia a no ai lo volanga e un no male tua e le va pele a no le tavale mal fale e le o me na me o mai fantas ai o tekto e le mo mai na e mo mai le tua o le tua la sa va ton todo musu le ngangol nga e vai sa vai la tua le sta ta venga wenga e le o se la wa fe il tausan mo fale mo me uma la tua le sta ta venga wenga e over se la wa fe tu pe mo ai le se me mo
ele na o fa nga tama ele ina nga o le di fa tonua lo na Manuia la e mau le tino awa le lo Manuia o ma fa ala ile nga e misianto pe o sina vai tu sai mal fa so e faila na o fa tasi mal telefone mo isa ili mo le malo le tu o le ase ia pe ta nu ngana ta tu sa mo ta ta lu ta tonu e me vai na ia so ma vai ia langa o te leilo i tautu pulanga vai o mai lau tu pulanga o me mo ia fa tu ele selo tu fa ia te le sa America sa uno fo e aloau sa la lo tau songa i vai lo ai lo tu popel ma to ai ngai vai lo ele ni lo tu fa ia na palme mo ia mo la vale o mai na tu va fine mai o polo e fa ma vai e ciao o sa va vai lungo vale le o fia la o le se pa na mo ke o mai America e bala o ke le va pe fa kai le ko ta o le va le le Pan Am o ka ya nga o ka o mai fa so o ka ma ya so Pan Am o le ko el Pan Am ya ole wina o ra fa mtalang la sa ya ile tua ya sa le tua la italsanga a inga o le tala ro tu fina ta Pausa so stai me fe mi sa man tu pe ma tu talo e pa wal me o te talia fa mai ora talo mo ma tu o fe tu e o ba na fe o ki kalo ma ka ko de fora e la to fo te numa ia mo ta sanga o le tala mo ana pa la usa mo tal no ia mai ale Manuia ka fo e Manuia e pe yo kala ia ata to sa so i fu mai le to inga olanga o le Manuia la e te no teni o nai ola ngai ma lo singa Manuia ngai buenga ngai ngai ai la we Manuia la ko sa mo le si mai mo me ai me va pena ese level Manuia o arquera nga ka ia mo sa mo kupe o vai fare ngo voi sa boa e kasi fale e ki nga ko ka kasi fale ia e va pengar fa kala ngo me un bo jangat ai o le alba ngai o fal ai i lo ko le ma futa jangat ai on fale le tu que le vale for fal e le imbel le ku mai ia si nga vai ku sai mal bukau ia Malo fatai lu sungai fa fenga matango fiera tano le tau te tala no i me mo reality te le tala no fu le fa pe a meo le nganga le tu le io e fa fatai lu sunga ya tapunu se lava tangata malangona i le awala e mawai le Manuia io e sa we malela ola ia e tasi lava le ala e mawai le Manuia na o le tua amene malo e la malisi ina ia a tonu e tatu tal no ai le fiesta tu e la malisi tu na le o tala le ya kopo ma isako ia o le purity o te no le sina me o te manatua o ana ta pawale tala lo tina i vai taune na wal mano o tala vo pele le soifuanga toai ule high school o tala lo tina o wona e no fosi o wona e no fosi tenis ta toa to i umai i Samoa e tala lo tina e fai ngo fielo wolang ya e le sao e sa ole to nga manatu ia mai o tatou tua tatou matua ai le fo iona awa ele si tangata va ai fa pe ile to nga manatu fa pe wo fa long tangata pe wa manatu mawalunga ia le tangata ilona ia lanu polona ia anganu ya e teleona tatou fai tio i palangi to nga manatu fa pe ale tatou fai tau il tu spaia ma moli mawina fo e sue la sunga le fai fe au ya me se fo le sunga le wa e fo tatou experience to nga me fa pe e ne una so a tatou va ai o se tene sa mo wana no fo ma se no the reality ma se tamauli
po se palangi po se Asia ia tatu manatu fa pena. So I think Manuia fo ona mai ni au fo manatu po ni langona fo I lemta awa le melale teliona interpret o le prejudice leo o tangata Israel o lo fa wa pe ne unas le purity ona la le tato ye le los fulu ta century we accept it le mixing o le ethnicity o le tangata ma le tangata no foi tangata is el tato manatu ona wa fa tala le ina tato o Yesua is open for novel Samoa ma tangata uli le se faina everyone is welcome to the kingdom but tolona fatino yo tato va ai pe ai fautuanga fo yo matua ma ya tailo ye mana yo na falongo atu po se na fo isa ulua manatu ile mtau sa ele se mtau fa ngofie yo awa el fantai on fa ye tato lunga wenga ba tato no forma nisitanga ta ele lo le tato ngana male taltonunga vanga na o tato wo ile itura ale English ai ofo ile tuna ya mai vata tainga va pe on palangi fai toare ftau va pe ole berekeuli na vai si pia si foi fanga la tota poinga e mo ya English ai ese umane le va tu la ainda vanga na wo mai lo tele ia e lo pope male lo tu mamona male e tasiar fai ngolotu fe ai o ai la fatu buranga I fa sam fai ngota poinga ai vengta ta tu ainga I lo lea I lo I guess all officially lo sungo fe peta tau ya tatu ona taliele to nga manatule amai el tuspaia the purity of the race awa le sa wel tuspaia ya fa ma make sure Israelua awane I mix auto mais tangata ole utat ile tula fono le purity e fa tawa tangata fa tawa ya oi ma le meo lo fa le mai le tua ya te oi ma lo la la vai tangata yu tai won no fo tangata no wese ile tangata uma ta fa tawa tu spaia pe ona esa no o fa le tomu tala ia ona ole nga wenga o te fatula ngai no tusi ma te fa ma mo no tusi ina mai o mei e pe vola tato o te lo tato tinano I fa fo le tato tu ai ngale fa na la mosa ai fo ile lo tu ia e isi wa fa no po le palangi ai de o sto fa ya to fa ya ona pe tal ferna e o isi no po palangi e uma fa palangi ai de fa sam e fua e fa tau le meu fa mai le tu mo oi male nga wenga fe ngai ma fuanga wa la ona ana eso I fu mai le nei ora ia e pe voira ora sunga e sa o le ya ele o se purity na wa no foi ya meili foi no foi ya meili ne ona fascino nga le tu e nga wenga kau si le oi le finish ia wa e va pena o tupulanga la ele oni ele fa mo ni fa pe ese ele va pe e ata o le purity e fa tawa tangata ia ma musunga nga o le tu e no langa ma e ma fa theoretically e ma fa fanga pa tatu ma ia le ftawi vai no malan ai ata to vai le o langa le practical side o le issue e fantala e pe o te awai le manatule le manatule mai to spai ano fo Samoa manai foi ngofi inno la le o le ova ainga I so tato atu nu le mele wa ye le lano langi neonas o le tau ma fai e preserve le ngangana o le tau ma peila le mele fe ngai ma Israelu
O le tau mawhainga o Israel, pa ai tātou. Whawhea na safe le tātou anga nuu, tātou ngangana, o leo la a mata na te tala tele i tua tātou, a o tātou le va ai, i le existence ma le survival o tātou, o moa, e le se nga mo tātou Samoa. Now, we have to really think hard ito nga mo tātou whapea, le tātou tanoi i atunu malosi e pe o sainga. Le tātou tanoi atunu malosi pe Nusila o Amerika. So, e yeilona taua ile aiao i whanua malau ele. Pe o le mea leo te wa aia i nei le taimini, because e sa awa ele sunga ile whaifi au. Ele se mta upu whaingo fie. Ai pe o lo wai se langona e watu mama. O te au wai le toi ngā manatu lea. And sometimes it's okay e no prejudice. Lana ea, when you are thinking about the survival of your people and your culture. Ia le te awai, vai, leo tātou wa penga te whailangi ma tusi o aonga tātou oi. Rau toa mai ere ngana e Peru na ia tātou ropo whea mai ipu. I nā fo tātou te iloa ilto mai nā vere tua te ngata Samoa. So sani bisera, i upo whiwhiri e mai ipu, ia. Wa e aure vai tau ia whengang whau e tau pe ela o le whatau to le upo o le Titania. Ia o nā upo. O le upo o le ngana e le ni raua whaliu le upo a le wharinga le winga le upo. O lono winga o le la au taipei a le saito ai e ime e se e mane le upo parang neve le vau. Wa ta wan vau le se mele le. O le winga na o la utala o ana le inga ngana ia. A mea wheneng tuan. E te whai ana ngana e peru e te nei tātou. Ma le mea mai ia mafuanga o ia upo mai ia upo. Mana la tau tala fasong pito. Pe ia le sina mea mana ia le ana pa ia ila lau saunoanga i le tūlai mai le purity. Wai o mai Jesus. O so se mea ua reang. Wa le se purity le mea le vatu Yesu. Ngā se ko kura fongo. Ia, wa ia e sa o le lei. O te li lope mwhai sori na whai le ngā mea sori. Pea tatuanga ia i le meo le ua so o le lalolangi ua mix tangata. O le ala so wai. Ala mea mo ia, tatou wawa aia i le si se lau pe lua se lau tausanga. Ia, e pe i whapena le history ia nato. E o ai ni tūlanga wala ele wale toi e se pure. So, ele fumoa, ele se awhaina toi ngā manatu le purity. Because the purity sa wai mal culture, heritage, to ngā mea umana e sota i le man mea le purity, o le maintain ma le sustain, o le identity o le tangata. O le mea le tau whai Israel, ina ia whaawau lato identity, o le isi fia awhi tau sama. And I think na work mo lato, awa o le divine, na mai le atua le whaasino manga o le fisili la mo tātou Samoa po le meo mai le atua le whaasino manga le e preserve le tātou anga nuu ma le tātou identity po le meo la tātou alu te lele i le isi tu po le altangata o le whapopo atu le mtau o le lei o nei o na tausanga o mo penga te whailangi wa mawai e renga te pese o polo kame SS i au TV. Tau na fisi. Tarof. Tarof lava i lau sunga whaatonu pe mo la saba noa pamanmore. Sono mai. Ia, ba loe lava le se fua Manuia i sunga i whaafia maina. E mi se fua i lau sunga whaatonu. Ma toa nā mai are e po kalama nei a fiafi vi ai le atua ma se whaasoa atua tu sai na stili fo ele e mo whaasoa vai e le whaasoa o ia sono mai i le manatu na le po le fisile le suna ia pausa i ngala i le o se manatu atau na batu i nā ia e whaapea no manatu
I le amatanga mai o te watu ai au tari mai tu spa ia na. Au tari vai. Ole amatanga. Ia re tate ilua. O Israelu lava ole atua. Mani. Ia tu I o Israelu. Sa tu mai ai ele atua ia mo san tu la pono. Ina ia o Israelu ia I o ia le atua mun. Ele lava ese atua na o ia lava. O da tasia na o ia fa pitoa. A o isi tangata ele ta ua le atua. O le tangata fa mai. O ta ele atua tangata ese. Ona faasare le atua ina. Ia renulo Israelu. Awa tu te whaiawa hatu. Mani. Te ngasta po whawhina nu ese. Ona o rei tū lea, e manu le atua ia Israelu. Nei, furisia I mala tau peto sina ona o nu ese, o la tau tapuai. I isi atua. O la tau fausia mala tau paitonu ai. A o le atua, ele mana au. Awa au, ona whaiawa I o. Ona li wai lea I la tau. Mana no ai le atua lea, tau tala I le atua. Mani. Te I o I vale na ulua iau. Na fina ngalo ai le atua ma tuula na sa. Ya Israelu. E sa, ona o tau whaiawa atu tama fine. O nu ese. Ona o le tūli na, ona o la tau tapuai. I isi atua ese lo ta ua. E ia, I le matanga lava o lana tūlafonu awa, ia awane I whai mo tātoni atu po o tāponi tua ese. Pa tēnā fina ngalo le atua. Peitai. Ole ia le na au mai le atua po whaalinga ia Peteru. Le na tūtū mai le whai mai. Wa ai atu Peteru. Whai mai le tēle manu inusia. Whai mai le atua. Nā tango ia whasi ma ai. Wa ai atu Peteru. Wale ngata I manu mama. Ai olo I ai mamanu inusia. Ona whai mai la ia lea o Peteru le atua. Ele ito ia lava lo mutu I se mea leanga. O le malama mana to Peteru. O lo fesa la ile atua e al o mea ai. O tau o na tanga mea ai inusia. Mea ai le tsauna ai. A whama malama ile atua ia Peteru. O le tara le lei. O le ngata ia Israel. A waru atu inu ese. I le mariu le Yesu. So o toa ila, lea lava tanga I. Lea lava mawhai ai I le mea lea. O na ualu atu le tala le lei. Ua malama lama tangata I le atua. Ua o telefo tangata le atua. Po le alava le lanu e te nofu ai. Ua iai le atua I tangata uma. Le wa iai I le tangata wana tali ai. No, le wata tala I tua le tala le lei. Le wata tala I tua inu ese. Pe o tātou foi. Na sa ua le atua inu ese foi tātou. Pe tai na ua maliu Yesu ma o mai le whaadina ia Peteru. Lea wa tātou ma waile sa utonga. Lea foi ua mawhai tātou o na uia tiri tila atanga. O lea wa tāwami o tonu ina ai tātou. Ma le ia rea. O loa tātou ia I unga I lalo. I lea lofa tu noa o lea tō pua ia lea te whaiawa ai ai. Mai no po tane ai. A o te tangata mai lea tō. O tangata umalawa no loa te tala I tua lea. Le fina ngaro lea tō wale toela na Israel. Peo na ia manao ia. Ai ona o tala I tua le tala lei. O watu inu ese. Lea lau te loa ia. Pe a tonu sinava ina. O te tau ai. O sea la tātou te nofu ai ai. Ai o mea loa mi whai ua tanga. O whiwhirina la tāta ia. Pe o tātou manua Samoa. O re malata lea na e mawalunga tere tapua inga. I le a Samoa malana nganu malana whaalualu. Pese I e baba aia I lato whanau. No fo mai I e ona a whai mana o siana tamai aru nana lea tua. O le whanau naunga lea. Le isau se tina pālangi de luana nganu o tātou. A re no fo mai I le ekaresia Samoa ne tua ine I piwa tawa awa. Ka le tonu wai nga runga. Ma le me se nga runga le nga due ele whanau. Le atari. Pese ila o launa iloa. Ia Samoa ia. O Samoa ia malana nata mawhai. A re laro langi ia. Te loa ia uia wai ele le sao le tonga lea. E te whaia ba. Wai lawe te whiwhi. Ia o le tofi lawa na o e mai lea tua. Ia whapai laki. Ia mo se tō maro si whaptai. Tai Julie. Kai fingaro. E ole fingaro le o tala fia ilo. Ia sao le le.
wa le siranga be le fe le fe fangir kia mare ora vai ko ka ma lo sa ko ke tiuri il ni pa ya fa va ko le ora ka ma lo sa mo e non ko ro pa la ni mai ku pe ven fa la vera ni sa mo ai mi sa lo ele ma bla mal pa ya ma e fa so a tiuri la se u mo ma vai sa ole va ingar nga ile nga wa makanga ru kala le wesi maka le le kula fongo le sa mo ya sunga ya pausa the purity theology le nga building maka mai fa onga solidify ma vo fa o tangata ya la kuskusinga ala u priestly ko fa fo inu ele nga ka inga akia inu o kanga ka umba ele koko kasi kapo inga kasi ma ko fa ka u kapo inga ile ya pe yo me va penga we o ka ko ye ni la la ye le ma nga ye ka pu wa ke de ka pe yo fa ya ko nga si ma ku ma wa nga va ye kwa ya o sa mo fa ngo fie a wo de ko fa ngo fie vo ngi yeso o ye pa so so nga me ke le sa mo a ka ko fa vo ngi fa ka ya la le ku po ya fa nga ui ile olanga ese mai mar men ka ko ku po ya po le la va men ka ko mai la ka ke o se ka ke lo sa ka ko lo ku sa ka ke lo le ngor ka ko fa fa o ka ko mo lo fa ku ma inga o ngi america ya ada lu loko ele lo ka ki boy fa fa le ka si lo ye pe o ngai se senga nga le manguia ya manguia uma te un fam kala de wingo u po fa ko o manu mangu mai le tu po pe ka fe wa ye pe vai sai di malo o la lava ile ko de punga le mangu ya ya ka mi re tu mo tangata ai voi ka mi ka ka ye sa loko ye alu la ko e escapsa ya me ko apa mai le tu ko fa con folau le se forma le ora ka fa ya o fa po ko akiringa ka upu le se ka po kasi se ku ma ka fere ka upu Manuia va ftai la sunga fa ftai fo ile tina ya tuli mole e pa wal me ia fa manino ile fai tanga mai le fenga fo wal me le fa mai le fenga fo o la tu ua anga va ile tala le o le mtau pole mai le fenga nga tuai o le race mixing o le mix o le tangata Utaya po le Israelu ma le tangata ai kupito po le tangata mai fea Afrika po le tangata mai Asia pa wale mele manino mai le fenga nga fo o ila to wanga va ile talia Yesu wa kalepe mai Yesu the wall is down mo ila to we receive the gospel ele ai la se tala lo fenga ngfo o fa mai Yesu mo amata wa fa tanga fo ino to wo race mix no fo le malea there's nothing ile fenga ngfo e tau fōlinga whapena yona ia le mta upsisili po el se suinga i le anga nuu whaayutaia. There's no drastic change i le culture wha Israelu whaayutaia i le whengainga fōu. Wa accepte la tau le mea leo le o le nofo tangata yutaia po le Israelu ma le tangata nu esi. Ia manino tātou i le translation po le interpretation o le mtau pule. Lona winga o tangata ia yutaia i le taiminei. Latu te le talia ina. Le o talia ina. Tātou vava ai tua le Orthodox Jewishness. E le talia ina. Mai, e manino le tu singa lia Paulo i ka le sia na lue ai ma la e mai tap sisili o tu tanga tauma ia Yesu o le to ese leni ma Utaya ma tanga tonu ese lo no tanga tauma lo tono malo ma ia o le simea ia e pe uma ia Paulo o le afa Utaya pe vo Timoteo o le afa Utaya o tinale Utaya o tamale o le nuese te o fai no tua nei manatu e te o te ai nunga fa mon mone
mai fiunga I le matua pe I tau ili tele whamanuianga sa maua e tātou tua a mai o lātou tua o le fuafuanga o tangata Samoa o loo whaawau lava nā whamanuianga e o mai I le taiminei o loo whasilingia fo I le manuia lea e tari tonu I ai lea tua fo I lea mai fafo a ua tele ina vevesi ai Samoa I le porkiki a lea tua lea mai fafo ia po le ale manatu o le whaasoa I lea vaenga e maise le piitanga o le lotu fou lea mai fafo ia man porkiki I se eu tali ai le tali vave ale o porkiki ai o porkiki pe lotu mai pe a fu mai le se tali tonunga mai fafo a tatu vavai fo ia Samoa na mua porkiki e feo lolo porkiki ni una so I porkiki na una so e fo masal toto I to nga porkiki la ia na una so ia na la fo tatu talanoa le mele tamau ai ia e fo e fa pena ia mo fea ngainga wo sia ia nga tupu ma so it was a very le taimi mon porkiki e pe o mai le il tatonunga fa kevision so all problems ai pe old religion o Samoa po the new religion all problems ai continue Pita sile mea no sunga whengenga. Pita sile mea o lea pe e milo whaatasi le temine. Ona o le laba ua whaitau nisi o le atunu o le tala lelen taunu atu. O le atua pālangi. O le atua mai fafo. Pera o le anata ua le sunga le. A pi o le vanea te rua tala noa. O le atua Israelu le ana I Samoa mai le amatanga. Ioe. E manino le maulena. E le tātou whātua tuanga. A tātou whātua tua le mere tātou ia tasi ale tua na fōfōa. Ia, o le tua fōi nā Samoa. Ia. O le tua fōi ia le tua. Na mafua ia na vai ia lawelele. Ma tu ia I tangata. O le whinangalo fōi ia le tua. Ia, ngana tangata inga nganga se tāpua ia tua ia te ia o I la au mama ama mea o le fōfuanga tāpua I fōi le tua. Ia la tau lava ngana I tu sai manatu o le whaisaramo. O le tua la na vatu e pālangi. A ele se tua na o pālangi. O le tua o tala leia na mafua ia na whaimaia le evangalia Ioane. Sai la matanga le upu, sai le tua le upu. O le tua fōi le upu, ele se mana whaia le whaia ia. O lono winga. Sai ia le tua na le amatanga ia. Ese ia filosofia, mangangana, mamatapu se siri moni mai ia tasi ia le mau. O Yesu o le alo le tua o le tangata le wa atoa ai le winga o le tangata fa mo ai le tua le wa le atoa ia tatou le sau le ia Yesu e fa atoa ia ma fai ma wala ia va tua tatou I le mafta o no winga o le tua Israelu o le tua fo Samoa io kasi ale ko fo pa nga sere ko fe kala oi e karanda ma pa perdi sere ko ale fe kala I paspasu sunga fa fenga Reverend Sepulona Tanuvasa and Reverend Pausa Thompson o lo ia tatu lungo Samoa o nisi I o tangata o le tribes o Israelu a tonu o le mea lea e tai tutusa ai tari tonunga o tangata Israelu ma Samoa e winga I le purity o le tāua lea ia tū mau ai pēa le tū maa nganuu e iai le similarity o a nganuu Samoa ma Israelu e ui lava e le mawhai o na ave ese le mixture o na ua wheoa I tangata ma lor whaasoa I mana ia whaftai e Manuia le fsi e se ita atu I le tū wha tangata susue e au isi ia to ai ngā theories o lo iai o lo ta atele ai to nga theory o Israelu o le isi le tribe o Samoa le isi le tribe o Israelu se fa sa o atu an mele ele o se tribe o Israelu Samoa ina ia manino fa le tu fa tangata su ele mta upule o le e sili atu ona lata ane tatu wangan uyangan o Afrika ma Asia ina ia no ai fo ile il tau o lem tau but these are theories etatele lungo internet I recycle tangata because olea it makes sense that ole memoria we do not need Israelu it makes sense il tatu custom ka culture pe ole tu fa tasile le
ina ia whaatusa le ma Israelu. No, a tatou, a whai o tatou talutonu. O le atua lava iana ia Samoa, mai ana mua. Le ese mea la a tatou whaatusa i fua tatou ia Israelu. Ese ale culture ma traditional Israelu. Ma traditional tangata Samoa. I lo wa ia malama ma lo su e mtaupu lea. But I want to make sure wa tele on a tongi me tangata to inga manatu lea. O Israelu le sile tribe o Samoa le sile tribe Israelu. Ya. Elo ya se pupo le. Mela na ta wai le upu na Samoa le tu matamanga. Tu matamanga. Manino le upu na ia na tongi le menati o mai. Ole ele ni mtau fia ona e na kuspa ia ka ko fara molango ia ile le fekala mai o le tua o le sila be fenga rona le tua le kuspa ia e fam kala mai ia le filinga ya Israel ai silfia ai le mo le upu Israel o ka ngaka bamba so vai no ko fo ia le kali o sako e runa ngaro kinga sho me no ko o fera me ia karan ai ma ku me la ia Iraq o vai ko o nga vai ko aqui ku spaia ma o le sika mi wai dunga vai ka o le sika mi wai lalo e fua le vai ka awa aka ko vai la va un pongi ia na la e de mena kan ko wet le ki ese theories ese theories by some evolution ora sau theory nga inga ko rosa ini le upon parang DNA vai ara kasi me ko puma ya isara lau nga yeri contribution ale weather ma kangaka elenga ese ora ko folinga ma ia se kurowa ele kusa po isa nga ka mo for ko afa ma nga ka mo for maruru ese wa so ngoso le maruru ia ponga ise kurowa ia no wingo freezing vai a koafa e mga biara ki te no kamanga wala menga ko ngora oxen ka vai me va pena pe mo ka ko Samoa ni la ele nga ka ko ka ke vai pena me mongia na ko ia o ka ko umba fai le tua aru ka su e pe a benga va pe o le try pe na sa sa oi pos soka va lenga ka ko benga mo rumai ale me vai por ar resource so se bea ka vai por ai resource o theory ia wa e ma wese pa un mereu ka ko ro ia e benga sa ku le sunga le o nga pausa ia Yesu ia ka ko kamba ku nga we o filia fa o winga a o nga Yesu ele e kukusa mai tangata e ka ko ia ele se Yesu la nga ka yukaya ele se Yesu fo nga ka papa che kulo ele se Yesu nga ka uri kingo pela Ethiopia la fa mai ora ko la ile aka ka ele ai ole Yesu ale la langia ko la ole tu va irga ile ka ko nga ba tesha ele ai se vai de ko ga pa nga Yesu ka ko vai winga o Yesu ma menga ia o inga ka ke lo ile ko mongi ko kas ele o se ko fai lo ngalangu pe se ko kau o nga fa kala mai le ko kaua ya me bo ya le su le ko ren sau ya Yesu ya o le ko file bu man Manuia ne manu ele ko Yesu skala ve ko le winga lo psa mo manu mo va ma la ma udi idi ele sunga ile wa on fa tongo nei ale kio ngia la le ia ma upu le nga per ko mkabanga ngai upu nga ngana Samoa nga Samoa ma mala mai ele ma mala mai fora la people Israel ia le ava ma fara ele lo so so ni le awa le wata to tal no ile mta pule ya Yesu male le purity ata to baba ai fo ia ile awa it has to do with culture ele si tu validate Yesu le culture wa na ui mai le nganu fa e pe fa nau mai le nganu me na ta to lo ai po le ala ta to fa nau ta to Samoa ta to Afrika ta to Asia e affirm le tu ta to identity a lona lu la le me Yesu na fai ile taimi na ia ui mai ai to tonu change wa sui ele tua ia nai fa le tonu le culture
peila le toinga tele fa le tonu o le culture fa i taimina mena na itangia Yesu e tai au taulanga ma sa kai o ma au fa sai au wa Yesu sai sui a taimina a sui le tonu wa e sui le culture o Israel so em foi voi na tatu va ai tatu talanga na fio e fa ila le loton tau si silia la Jesus came just like na ia faya ya Israel suya Yesu culture Samoa te leo na tato wola il na taimi le pato masani e tau le toto masaa to ina me fa pena so Christ comes again and does Christ's job o le transform al culture ina ia tusa matala le ina ia tusa male mal to inga manatulalia o Yesu Jesus as an open and affirming of all people ele o tala noa mai lai le mele purity but ele o fai mai fo Yesu e fa sa so tatua e tatu te alui upo Yesu ele o fai mai Yesu e fa sa o ele tangata nu esi male Israel ona nuf pe o sis feringa Jesus doesn't say that so na tatu te loa ina ele o against Yesu le mele because we always have to go back what are the words of Jesus everything else are words of Jesus o isi me i tonu o le gospel saia o evangelia o mo versions o mo versions o tala es o tu mai ele o tu si mo ma reko to addition to revise Matthew tala to revise Luke tala to revise fa solo atola e Yohane tala but i tu singa umai tato te vava ai e paua me tu sai tu singa ia o upo Yesu ia sau noanga Yesu Mano? Na, o bea taksi vo i bea le theory si le vengeng tuai wa o i vengeng fo sources fo. E sources ta was Jesus saying le bea le sau noa le le fai vea u ia tūlanga e pau le mea tātou te iloa e manino na fio mai lava le tua i on tangata whana mai ele pena na avei tala mata mai Petelema ele amata i Nasareta o le tala amata i Petelema lu i kupito to e fo i mai lo i Nasareta tupu el tala mena na le talia vai e pia mai Yesu wa ese fa fanua ma le fatu la ina o la welele o iutai e Roma ai tasi al mena ua uma tangata nei o le mal o le tempo le po fea o ai po Samaria po la fe tangai e o lo e tau sambinga tawa o lo Jerusalem me lo e mal ia e pe ta vai va pena le puta tala ile tua na maru so se la welele ele tau ke o Jerusalem vai ta fa so pito ma ba fa ni ta tia o le fainga le tua le mai ngol tala mai ele so na fa pa se maro el tala le ai le ale va ye po le fio le la muo le maro lo pu le la langi ave el tala le ia va ye o matu Paulo fa será o Thompson e tu lá mai lo suinga ai sui a tu fafo sui ton sui al tai o maro romba ia mata lo be vai foi le sunga ile fa fenging nei o ina la o lo tu le si tu langa wa sauloto wa la toa o le toe pupuanga tia o le toe no foi la loana me ia ta o catacombs lo tele la o le ina mata matu spia me maro roma ora la langi o lai ta po ai la lo tanga la ke msiano mari di wai matan wai lan ma le e mai lo lunga ia me na te vai swinga le loma le te vai nei le loma na mo miti ia Paulo o le van sirte Yesu ja pa o me te lo po sa o la fa ngole o le tata wa bi ori pop bena na wa ia o mai le malore le Manuia la e bebe von Manuia na o Kaisara e le tu sabel Manuia le o le lo tu la e Vaticano per tata va vai si
tu e mai asi ru fa manino le vai ma nei si tala na mai tiuli le ie le na tu i fo mai de langi o ye u ma manu me ai pai mai le mar tala o me o uma na fa mai o ani ale ala vala le me alina tau sita tu isi manu fa pe mai o me le fai mai finga tu ai o le ai so kadi ai o sa ko le ole mea le whakaoko, ole metaphor, ole whaaringa ngā wā iai, ere o mangu ngā ka whakauarkana, o tangata ia waru, i kala le ingu wese, ko kusa uma, a ku whai whawhanga, anga ai vai mai i purere kua e, a ranga o mu whakura whongo i utaia ia mea mangu e, a lea a mai i le kala le, il fa ko le por fa linga ne i ma fa o le au so a me peke o le vai o a ka pe ai ku la fongo ai ka o le ka wa ku so le ere ai ku sa na ka uma a we a la ko e vai por ai lo ma fa lo ma la ko ka ka o so anga pe o le so a le la ko ngo fo ia ngo fo mai o ka o le bora ko karia yesu ia o peke inga ia malam lama Imam Namaka ko Peter was the Jew. Yes. Paul, ole Jew ai toi tangata es. So ole mena e tu ai Paulo ile vai ngala le wale toi ni me fa pena. Mele we tatu te mi. Ine Imam na ile le for the relationship ole va ngania. Na ile fono na misa ai Paulo ma. Peke i lungo le nanu ngalo ya le i le ngai le maunga na mitai so le si vai ngala apostolo na lato muta i ya pete o lato na le sa maintaining the Jewishness or the gospel saula io Paulo ya o tama Paulo na tato masani o Tito ya o Timoteo o vai nga faula io Paulo manai fai fe fa fine e ma fine o sa la to au na ya o vo ia ya na fine io o Lydia Lacey o la to ia sa fe nga ia male ave no tala yo so ina ia malam lama it's when we read Peter we're reading a very specific type of pale denominational interpretation of tattoo neonas. When we read Paul, the audience of Paul, Peter, let them fight Peter. Etawa naule vaanga tuai ula u Israel. Ile toinga me. Ele mana ola Peter. E fighting enemies. Yo il vaanga ne. E mana ola Peter ye tu mau pele le vaanga fa kevisian. Awa timina. Ele o se fa kevisian menena. Nena o ina Peter. He was still Jewish. He was still Jewish. But when you really want to look at a Christian side, you're looking at Paul. Peo Paulo le foi. Ave nga iluma le unga iluma tatonunga o Yesu il mena le gospel to all the nations, not just the Jewish nation. Ma for Michel fai malango peken va ko peken o mai da o apostolo solo ai aqui ai kanga ngos i kai loa pro e paulo o e fa foldinga se foldinga mai kanga ia o career kala lei se foldinga o le si me nga fi nga ai elva nga o pekeru ma paulo fa mai peke o mako nga do fa kas mo Yesu ia fa mai Paulo io o ko nga lu fa kas vai o Yesu nga ia mai o nga wa ko e ku a ko ya fio mai ale ia bo manga kwa ka mai la ko ko fe o Yesu ia ko la ko va fa mo Yesu ia ko nga melang me mo ia vese ku si Paulo o sim ka si vengen fo ale Paulo e o vengen fo ka ko sa o le mago Paulo o le Cristo tu manu ia que le voia fai que nga la wa ka mai va la wingo Paulo ai Paulo meu ka kulo o que leo sa a Paulo ele
i le kala lei ma le kupo le kala lei ia maliu foi maliu fa matu ke le la wa poskolo ku sama ala ka le ka ko pese fais ka ko pese ia ona wat ko ia ma ka ko sa fa business ia ma le pese nga i swingo ku pulanga sa boa ego le misle o
Le tautua le Sir Winston Funeral Services a wana ingalo Samoa ua iai le tautua ma le onanga ia a lau tama whanau le tamaitai o Luana, Marietta Luana Naua Winston ia malonani i Amerika ia le pisinisi le na ua ta ua le Sir Winston Funeral Services ia o le whare maliu o la tu tiu te mtawhaioi ia o le tiu te wina o le tino ma ve ese mai le teimi ua ho mai le wala au le tua mai whare mai ia matu ina atu i o lato maota ua ma ea o na tapena le lei ia mo le wha moe e o fo i sauni ngā lotu a whai e tele o alu te whare sa i le taimi nei ia e tapena ina fo i le tautua ma le unanga le Sir Winston Funeral Services ia whai ngā lotu i to tonu o maota ua mai a tapena ina e le ngata fo ila i le tino ua o iai le wala au le tu i le maliu male oti e le ngata i le tino e tuina i le palapala au whapea fo ina o le tautua i le vaenga fo i lea ua ta ua o le whaaliu lefu o le tino tulou ia po le cremation io e le lei o na o tātou tiro iai o se whaoro tō tonga i o tātou tangata ia ua tasi le vaenga o lo o whai malape lape ai le soifua ma leo lo tangata i whafonei ia o na o tūlanga whape nei wala aune iai io e whaamama venga le ase por kalame tiru taranoina i o iai packages na o lo whatawina whai pei meni i ta i masina io e peona whai atu o se ngaruenga wha mama venga mo i tātou le ngata o Samoa le atu Pasifika ato e o fo le nei atu nu usaina po le atu inga io e mawhai o na ngai uma i le tautua le Sir Winston Funeral Services Molo sila fia Samoa. Mala au ne iai, fitu o nori malua, lua toru lima iwa, telefoni fe aveai, toru lua toru tasi fitu, valu tasi o valu. Fe sili mo tamai taipule, Marietta Luana Naua, Winston i le telefoni e pei on whaailo atu. E le ngata fo i lai le whare maliu au whapea fo i le au unanga se tasi o wharta vale au e manatu e sui sau sa mo re nei tausanga wala awane i le telefoni 512 105 se lau telefoni o ofisa ia po le telefoni fe avea i iwa o iwa ono toru lua ono lima ono tasi le lei le anga po le matua le anga credits a tātou ta lia oe e le performance auto sales wala au ne iai i le pule o ai Manda ia po ike Manda i telefoni le na ofisa 512 105 105 ia po telefoni fe aveai iwa o iwa ono torulua ono lima ono tasi lon tuatusi le na 11540 East Whittier Boulevard Whittier California 90601 wala aune iai io e fai me alofa fo i le fuanga ngai na umar tausanga ia o tau fo i na sui le sao tātou ia wala au iai maua io e peona whai atu so se tua inga tūlanga o iai credits o tātou ta lia io e le vaanga lea le performance auto sales Lava Samoa i lau mai moanga. Mo le silafia o tātou tangata Samoa, ma tangata Pasifika uma o lo nofo maui Amerika nei. O le tausanga le nei lua afe lua sifuru o le tausanga o le tusinga i moa o le US Census Bureau. E tai se furu tausanga e whataulu mai. E whatalo sanga atu le pa ia ma le mamalu o tātou tangata. Ia tusilo suafa i le tusinga i moa. O whamau maua ia o le US Census. Ma whai ai e le malo tele o na maua se whai numera e soasoani mai ai i le whaasoasoanga o le tamau ainga mai le federal government. Po taitai o le malo o lo ngā lua i Washington. E au ngā moa onga o whanau, whalele ai whale ma potu a onga, ma maua ai o lato skol sipi. E au ngā fōi mo le whalele a tili o awala ma le taua atia e polo kalame mo tangata matutua, ma tangata maua i mai tu maua tino. Ma le tele o isi polo kalame peo le WIC, ma le welfare, mo lato e lima vai vai. Samoa e, tula i mai ma ia tusilo suafa, ma suafa uma o tau ainga i lunga le pepa po le form pe a tau nuu atu i se taimi lata mai e a mata i a mati se furuma le lua afe lua sfuru. E tau lia, e ta aua,
ma e tatau mo tātou Samoa o na tusi lo suafa, a wā se lelenga mo a tātou tangata o lo au mau i nei i Amerika, ai maise ina ia Manuia au ngā tupulanga o Samoa i le numanai. Ia whamanuia le atua soifua. Ta alofa Samoa, ia o le tausanga le nei o le lua afe lua sfulu. Ia ua toe whaauau ai fo i le tusinga ingoa o le US Census 2020. Mātou te whātalusanga atu mai o i atu le atu nuu e o ono nofo mau nei Amerika. Tusi tau ingoa i le US Census pe atau nuu atu pepa i le masino a perila mua mua. Au talamau! Samoa! Tusi tau ingoa! And it keeps right on the hurting since you're gone. Ooh, I cried myself. Our Whippers Junior Market i te tonu ore ai o Long Beach. O loo mawai ore tau mafa Samoa, tale mamoe, supo mamoe a paparusami. Ofu parusami mua tunu masi usi upipi. Sapasui, so sisi, povi masima, talo mafai. E whamaria ino lo loto pa e fi atu matala atu o a au i le Al Whippers Junior Market i te tonu ore ai o Long Beach i le limalua tasi o Long Beach, California, iwa o valu o lima. Telefoni 522 tasi iwa valu valu. Every minute of the day, every hour you're Awane ngar Samoa o lea ua mawhai nei o na tatalaina le whainga o na tautamivela i le Al Whippers Junior Market mai le aso mafua misi le aso bua ma le aso bilu ia tala le tautamivela kato na aso tofi aso mai le aso na i aso saa mafua maringa lima aso ia lea ua tautua ai ia le Al Whippers Junior Market ia mo oe taua tautenga me tausane tatu Ia asisiai, tofi espanailia tuna sa ia malasa ko ale ai na você vela ile asolua Nga peseangi so le ngare o Sofia ai le maua talo fai o le alo manatu ne me kaki ko mga kua ia sofo io ka fai fa pusa i Samoa ke mi ole ia mai ser ka mali ol matu ai nga se la wa popo fai ele un par samia ia lu ka ku mi ia ku Io tato mo kalami. Ono ye sila lo tu na mai sunga fai. Ono na fola to vala avo tu au peti sila fina fale le au Whippers Junior Market. Le ni Long Beach, ma le limadu. e mai nei E ma wa uma nasi te la ku sane au Whippers Junior Market. Ita tonu ore ai o Long Beach le limadu tasi o Long Beach Boulevard, Long Beach, California. Kiva o valu o lima. O lo mawai o talo Samoa, talo fiti. Pusa mamoe, pusa fai. Tanga raisa, matanga ruau, e whaamaria lo whiringara lo roto ka e a whio atu matana atu au i le Al Whippers Junior Market i le ai o Long Beach pe walau le telefoni i le 5 lua whawhitu tasi iwa valu valu Al Whippers Junior Market. Mal fou. Well, Ya, ke lo e mana ia ia malama nga le tautua e cater wanga ia Yesu. oi sona. Mo ana tauna ba fai ponga ia wanga ele o tantonu me Israel. Fai uma na vai lato. Io ia le la tautua mena e mana ia tautua la wanga ia tua ia solid po vela te fatonu e foi na o fatatali kamoro sai Oi soli. te va fatonu ia mo Israel meu le ia there's no second coming. Fatatali the first coming.
Wina e whaatonu nei. O aro lātou e whaavena po alato oi piki mai. E sau mai lungo o au. Whaatonu. Ia matau ila so te manau iai. Whetau ila whaia le sa wholo mato ai e fia whaifo ni sua tai. Ele maua i God of vengeance. O le a fio mai o le pua vela lapa. Vai no sais tu, ele o tamu te telefone. E maua langi pepa kiki foi e whaunga i matou. Ai matou ia fo te mini o le coronavirus. Ia ua tele i na ngau whakafu. Ai nei sa kia tu e rotu desi te mini. E paua le le whakatatua. Maua tanga lesa. They don't believe in Jesus as the Messiah. The Messiah, yeah. Pe o sa ngua ku vai 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 sing fin ka of city. Ai e menga e lua ia manatu o lo ta oto o lo ta mo e fatasi. O leo ke sian o Yesu o Mesia o taunu. O Iutaia o le fatal tali le Mesia ia taunu. A faila e taunu le Mesia le ia on beila Chris Cross and Fair Funny le o manatu ia lua. A faia le ai. Ia o te rei lope va feanta tonu lau ke visiano ia evangelical. Ave pe tupe ia Israelu. Whanau mai ai le tau ma faula si marmar. Wa o te rei lopo fela fa wal marmaru na. O lau ta oto ai le marmaru o la Musalemu lo nga tonu le Dome of the Rock. Paula me ai te tonunga o isi o lau ke visiano. Mai le tu o nga tonu. Fa pea te tau no la Fania Iutaia ma Musalemu ma lau Kevisiano. Tasia le Jerusalema le pe tau fau mai tantonga ye toru po ai sao ai se a do fo Fani. Ia ele tau faia la ni tau ma ni marmaru na lua to sawaia le tato Yesu. O le tato Yesu o le tato Mesia wo mon tau no. O le Mesia le va tantari o le Mesia Iutaia. Ia pe o faintana i la usunga vai suren o le memo ia le usa no toile sunga ia pausa o taltonunga e lua taltonunga le e fsili mai le sunga le and if so far apart ne tau fi ma pe tau fa lu fsase fo ia wa ia ma fo fonga i le so tau mwhaingo la au Kevisiano e feso tai Israelu le taltonunga wha e Peru ma le taltonunga wha Kevisiano. Because o leisi, e te ena e leisi le Israelu, le Mesia o tātou wha le Kevisiano, le alo o le ua o Yesu, whamai le au Israelu. Le o se alo le atua ia Yesu, e le o se Mesia, nga o le whaia unga po le perfecta. So it's very different faith understandings, belief. Lea mai I le fsili le mena e whaingtai una on tal. Me volna ele tu polkiki, o tato watunu. Te ai le si au vai nga sanga ave pe o tupe whaua ia mea tau ma mea ia e unga I mai ai le tua oio ma o ki pai e Israelu ia Palestina vai o tangata atas. Ala ai ona atau tanga I mo tatou va ai fa fanua pe on vai atu o Israelu taimi nei e matua ese fo ringa fa fanua ele fa fanua na tu se lo mana fi mai Yesu ele mal bon tuai ia e pe on fa tana le tatou te va ai I ta fa so pito e wa sao I pausa o tatou Mesia ia Yesu ale se Mesia Iutaia la te Iutaia la va tantali ala to la to Mesia e fio mai devani monimo o le Mesia malos au o fesidi au ye nisi tata Israel o la tutalia Yesu o le Mesia ye ta a fai o talia o Yesu o le Mesia no wingo the Christian o Kevisiano e ole e fai ngata because ole center le faith the Messiah o le center tato faith o Yesu o le center le faith o Israelu o le Mesia so te nai me lua you have two totally different faith understandings le ye nei e peila le ele a tato talo no le Abrahamic faith
o le au muslimi o le au yukaia Jews ia ma le au kerisiano e tasi le tatou faavae i le patriarchal tradition a mata mai a Aperamo o mea lana e fetene ai tatou o le talitonuga po o ai le mesia e iai le talitonuga o le au muslimi o Mohamed o le mesia lea e iai le talitonuga o le au kerisiano o Iesu e iai le talitonuga o le au yukaia e le ia fio mai o loo faatatali pea ia nga wa o le mea nga kaua i kaua o le kele au kaua ia kau le vamusalemu ma lau kerisiano ia maka aia kuai ma lau yukaia ia o le kamauku nofo ala au puda ia mata mai ma tole ma to ai tou misa se tilina misa nganga e fai na ia autou e pe vai aku fa ka ko le population o tangata le lalang ia ai ko kele ia la Christian ale kasis ko nga kerisiano la nga ila kerisiano ia o la ko fawale le mesia yukaia le la ka wo ka fa malu e ka fa kupe ia la va nga re kula mai la scientist ia wa e le kasi vo ingat ko ngore o malo Israel lo ia ngi e o le siba nga ka ko ngule mele sa ngo ia o le siba nga ele ai wa le siba nga fefe wa lo winga fa fa o winga kaua le mera ka ku ina ia malam fo le mata upula e o fo le tatou ta ole fenga inga tuai Old Testament o le ita i o le yukai i le ta o latou awa paua le latou tusi pa ia Old Testament fa fenga fai mai o tu Old Testament matou a New Testament o tu longo winga e ele to inga manatu fa au su meleta o le supersessionism e supersede ele fenga inga fou e fenga inga tuai no winga a tau tatou le le fenga inga tuai fai mai ele au kerisiano e pauale au ngā le fenga inga tuai ina ia manino le fenga inga fou a o neo nasu e ele to inga tau le tau ai First Testament and Second Testament pe yo na e fa ngai neo nasu ia o tatou walua le Old Testament ma New Testament taimina e vo ile si fale a onga e manatu e tasi ale Testament it's a continuing into the new le upunga le nu e fale kongu ai vai o mea uma ia e fa nga el gospel o me si mai venga ngoi o si me wa altar le wingo up e be o le mea nga i kaupo e be o le mea nga i asingi e ye kala was wa altar slightly nga ia mi taile fa mo le ka justify o i wo ka ngoi ne se nga ka ko fa lango e fa ka di ro ka mo ia Yesu a wala sa wa Yesu le wala nga makua fe u wa ka ringa i ka o le sau o Yesu e le sau se vai la o revile ile talile a chuli mai i lunga o le satau o Yesu o lo tusi ai o le tupo tangata yutai ai ta ele tusi ele tusi Yesu men o le au goma o la to e pe o se tala o se mea ula i le talsa wa o le mea ula o le au goma na fai ya Yesu o vai de ngore o le ko vanga sai ai le ang fam singo Yesu pilako o mea ku si pilako fiu ya kai o yukai va kwa vese mai pila o mea ku si e pe va ku pausa o mo ka falidi o kamalo lo mo fa sa ka lo mesia a kako ya le mafanga fo ina wala yo na fa sa tau Ora ka ko ka ko nganga de mari Yesu ka ko ke de malamba de lo ko le fo le tu ya ka ko wa ya ke siang ka ngu ka ko misia au yukaia de ai o le fa kat yo alo lava malo foi o sumo da tatu tani ya o matu de la tatu pesele no tatu temi ia o manatu la tatu pesele ia o meno le tu rusunga sama mai tatu tau ponei ia ma pa tatu fai ro fat fo ia me fa fon tatu pesele is some of the
humble beginnings. Ia, Samoa ua tātou taunu mai le si ui o le polokalame. Ai se i tali atu le finangalo o le fasili po le finangalo o le ithi ia tiuri. Le ai o tātou lau kevisiano e sao. Ai le sao ia iutaia, o le se sengal nā pe o tau wha mala malamatu. Ala tu atu sunga i le uso a wauna, le whengainga ia Pausa Thompson. Ia mo sana saunoanga whai u. Wha ai tātou polo kalame nei aso. Ia o tu atu lea i le whionga i le whatonu, le sunga i le awawe ia tu leipa. O na whai wina le se talo. Ia, se i toe tasi ale fsili lea o tama o le mai le sunga ia George, o te manatu, whaatu tua, e lef SSA e le whenga inga tuai, ma le whenga inga fau, mano. So tai mea ia e lua, e le winga le whenga inga fau pe ale ai se, te ai le whenga inga tuai, waftai. New Testament is relevant because of its coexistence with the New Testament. Ia sa, o le talitonunga na. Tātou ke wisiano. Ia ai ia tātou malama le to inga manatu ia. We share le tradition lea o le Abrahamic faith. Ia ele ngata ma le au iutaia, ma le au muslimi foi. O i lātou e tātou o le Trinity lea o le Abrahamic faith. O e tūpuna mai a Aperamo, ai malo le whaasol nea fia. O nei manatu whai u foi i le nei taimi e le na manino te tonu manino fo il tatou mata upu ia e peo na matalia ile tulanga fo il tala ya Isako ma Iakopo ia male ole ano lava ia ole o to nga mata upu fa peo tatou tala no ai i tangata ese tangata mai ese male tau fo yo
o tātou i le mea na tātou mai Samoa i nei Amerika ia le manatu masani na wai loa fo i tātou te whaulaua ma le atua po whea lava le mea tau nuu ai le sāl tangata a alua ma a whea veai ia au mea tau o lau tuspaia o le whaiva o le tatalo io e te lua o whaatasi lava ma le anganga o le atua o le tāua fo le nā o le tātou whaasoa le nei afi ele e se manatu e se ele fo se manatu e sao o le manatu io ina ia whaatupu manatu io i le tulanga fo i le tātou whaasoa le nei afi awa se ia i to ainga e le tu wha le tuspaia wha le whenga inga fau wha le whenga inga tuai e fo le vava ainga wha le mta upsi sili io ia me se fo ia tātou alu te le tu e le tātou anga nuu ma le mea o lo tātou ola ma soifua i neo na aso io o le tāua lava ia tātou tal noa pea tātou whaasoa pea awa o le tātou whaasoa o fōlinga wa ia o le sisili ese o le atua a tātou tal tonu o le atua e sili ese o le misteri e le mawhaiona wha uma le pōle nei po le afiafi le tal noanga le e tātou te whaasoa pea ma whaasoa pea ia e peon tātou masani ai fo'i i le tātou atu nuu le anga nuu whaasa peon whaasoa ai fo'i i tātou tua ma tātou mātua e le mutu lavo le whautua ma le whaasoa mai o tātou tua peo e le mutu fo'i le lātou whaivo le talo mo alum whanau o Samoa po o whea lava le mea sa ili Manuia ai e Manuia lava le tangata ona o le atua e Manuia lava le ainga pe a whaavai le atua Manuia se ka le sia pe a felang mai pe nga lue fatasi a fa vai ia ona ia na fai unga ia ile tua ia le tau na tatu ta upu nei a fiaf ia e pe un tatu fa so ato mo le atu le nga fa aftai ia le sunga le fai fiau ia me se foi le sunga fa tonu sunga le wao ia mo tatu av no wa to e mau fo ile nei vai tau ia pauasa o to e fautu atu i le nei taimi o le tātou atu no Samoa ma va ai le tātou wha mai o lo pesi pia ma o lo a whaina i fo il toa tele o tātou tangata i nei Amerika ma ia whaaftai o lo e le o a whaina o tātou motu i Samoa ia mai se fo i o New Zealand na Australia le tau mwhai o lo alu le titi e lalo nume a tātou o nofo i nei Amerika ia tau mwhai lava e pui o tātou mātua tātou fai apel fai o le whaamamai no tātou o au ia ma le mele le social distancing ia matui ma le mask mātou whaasole vai aso lentea ma se tasi o fo mai a Malik fui maono ia o iai i Washington ma alnai a fo i le whaasole sunga le fo mai mai o le mask o le alofa wha Yesu le fai o le mask o le Halloween o le alofa Yesu i tangata uma a e alofa i a te oe e te alofa i lo uso a tangata e te alofa i lo ainga tui le mask, fai le mask ina ia pui ai o tātou tangata ia o sa utoe sosoani atu lea e tu sai ma le wha mai ia o lo pesi nei ni vai tau a Manuia tātou Polo Kalame Manuia le maru longo le afiafi o le pō haftai ia e manatu Samoa le ua tutai watanga le tātou maftanga o le nei afiafi o le nganga e fia e whailoa ia e le aise mea e whaiafua ina o mwhai o no tātou mafuta pe whaatala le lei pe whaasare mausau o le mea manino ua ia te oe ma mātou nei le atua pe o le winga le nā o le tautua le nei tu la fiafi tātou te malanga tātou tangata whai malanga e sa ili Manuia o a manu o le atua tātou te ave ie o mō o mia. Whaafte tele i le atunu Samoa, ia ona o lautou whaafonga. Te leo tātou sa o tātou mai lava i le amatanga, mai le urua i tūlā, ia le lava o tātou anga i si ui o le whamoimoe, ma le Polo Kalame o le nei afiafi. Ia evi ia le atua ona o lautou soifua. A whai foi e le o a toa lau whaafonga mai. Nga o le atua e atoa ili o le masina. Io e ilo tātou
va fiangai fa pelea o failo leo fa tau va ma so vai fai ma fonga tau mori o fai fi awia moni atu no matu nganga fa tai sa moa ia e tusa o lautou fa soa o tou manatu yo o tou fina ngalo e fa soa mai fe so ani so matu vai ia manatua pea e le atoa i nei io e se ato toa i no matu tua sunga i fai fi au nei matu te samo atu ina e afuai ona atoa se mea tatu te om tatou i le nei vai aso fa malu mai nai toe aso toe o le nei vai aso i fe au masani o le nei vai aso fo i le viinga i le tatau i ai le viinga au lava o tatou tangata i le malea mo le atu langang whaftai i au rusunga i whawhengainga ia tumu pea lau autu a wale tautuina i le ngata i tutonu e kale sia o wala awina i eilo lua soifua ma lua ola a lele ua tatala i le lalolangi a toa o Samoa i lana whaafonga mai ia i lau lua autu vangana lau lua whaasoa i a fionga le atua io e maso se mea lava e a nga i aile soifua tautua se la fia e le atua le soifua au na o le tangata ia Samoa sa matou upulea sa matou tala o fea le mea ua le ato toa ai le tautua fea le mea ua le tautamari i lau whaafonga i le ato toa o le ngangana e a fua ai o na manino mamala malama mta uputala noina fa atoa ele atua fa ananea ele atua so matou le ato toa ma so matou vai so foi vai maru puenga ia inia matou wanga mania matou tanga o to mai mo mai ia la foa in ule aina matua faitama o Samoa i mea matou te fa le ton mai ia sa matou tala lea manu tereina Manuia o Samoa io i le na vai aso o fotu i mai io a fianga ia fe au manga luenga masani ia toe maua malama ia fa teleina manu o le tua sa ati mai teleina i titi mo fai fe au ia ma le tautua lau si ufonga o le tae fōn matu fa pia ilea tatu toe felo i pia i lea nga le lei fa soa o le tatu mataisi ia alutunga fa fianga inga tatu te amata tatu te fa aiu ia te ia soifua Samoa si o tatu wifo matstalo mawarunga lava ia te imatou o na fa fo ilvi inga i la wafio tal tonu ro matou fa moe sa e fa tasimai o na lo matou vai mari ai upu matou te fa nga ina i la matou fa soa a momonga o matou loto ia mawalunga ilvi inga o la wafio o mai ale polo kalame ia tu mai le Manuia file mu malalo fatu noa oile tua le tama le alo male ngangsa i lunga ia te mato uma malalo langi le nei po ia pole taia foi tafatia o le langi o lo papa awai o tangata Samoa amene